e no me kan ya se obeware me na ode betu mabusunfo anim e na ye nhyehyeye me no tem penatwunu mu no no da suban bi adim nya na de me hu se emmoa me na me de me kan se aware de me mpene so nti e ka be wan wituma na ye me ho ade no me ne nya ntokwa na me fima me bo mama ma na se sei na abrante ne eye nti me de me nware na ma me so e bia obesesa nti me de me nya abotre na esi anso nhyehyeye de nya ye awie e mo bia hu se ba be ware na de nti me de me nya abotre e bia ne ma besesa na me so yo e na ye ware a me ne te wo no se otade ma me a me nya ntokwa pe na waje de na firi me nsam saa na nyisen e be bae nyisen be bae no ka se me fam sika me de ye adwuma no e ma no na onfa nya adwuma na nya adwuma ba akommom na me se de bi ni suban owo minti me de me ni nya adwuma emmum nti me wo ya me dadem no e na o sa ba bium se still a memphis kan nya de e ma na onya adwuma e na me se yo waka mate wo ye mikunu so bo kwaji banglo na pressure ba be da wo so de wo de me de be mam e na me dis kan e ma no me de ka ma ni 50 million e na o sa gi 50 million e na o sa gi 50 million nti o gi 50 million 4 e wo me ho a na o de ye adwuma nti waka je me se o diska ne be ye adwuma no diska ye adwuma na se mfa so ba so na me so me si mi dan ma si bi sei na da breka kan so asan kan ma sa she 3 rooms amaduru mfimfini sei o se o diska no de ye adwuma mfa so be ba so no o de be ye dan ho adwuma ama me na se edu se me kokwan so a wada ne misika da heden e da mame den no skompo benye bia heden agbakọ homa me nyina nya bia heden adi ne se bokwa kwaji banglo na de pressure be heden e be bri na me so yo na me diska na heden e ma no afi adu se me be kokwan so on fisika na mame a adane abusuaman so e na me to ka bi nso ka no ono an ekọ me ofan mo ho ekọ fa ka na heden e ba enti kan de hye ne nsa on na yusu ka no an pa we na nwimbre nti so sole na se be kọ adwuma e na ode me kọ adwuma onye de me kọ adwuma asa ja nwimbre na wasa me fam de na heden abafie etere na me sole na se ba tan me ya de na me nya nwie ya osan ma so ente ma nya ntem on de me brofu no watwa fam so na okọ na me nam fam na me kọ adwuma na one ne mpenafo etitika adum na omuji akoniaba nti ye de koto mpanyifo anim ye kan bia ye se awaresem na asem akoda din awaresem na asem akoda din me oso bome me ko ne ma me ne ho ma ko bon ma me amane ne ma me anya sem pepa bia nkan kire me o san didi ba ta kan se me ye dede me fa me dede nko me nua ba ko ye fa Elijah oso le gida se obebome e ma ne nua keto na ono so di ekire no e be twi me se riri e wo matiko anadwo be 12 o'clock e pa me Siensi se minti nka me fo so age me me se ken me ne that to so be kokwa me e mu bebie wo de mu bebie na nte be kokwa me sa na me de me fan me kan no mtirim se be kokwa me to one man that first one second was stand by and then na kwan mu abia man to mtirim Akoma FM me ho kire me de betumi so me share me ho so eso ba se me o ro ne ho no o change ne ho no o ro try than dalet me ho sa boxer nti se won sha boxer na me so be mo sha boxer se on na o mu bullet ni je se nya bi nya easy be na o mu sha boxers no mo sha o mu bullet no so papa exercise Akoma FM wono ne de no like won sa ubetumi me say da say my phone nti me say yanketangete the be man na ho te se sene dindindin bi the be man na sere dendende anya petempecheni bi anya petempecheni be me so me nya fe na me fa be ma dabi ene dia mia madam adan president de no kure ni min kan mu bo na ni mu asenya kopon ne dance ni me wo kire me o ketene so na wan kan kire no man kan he
Edi be 2 weeks no san from say me mna fi me hu fie kan ko ye. Ano no me nkwada pole no twe. 8 ata madam ampoma madam we are serious there. Madam be serious one me die 8 second time second to me who to me g 8 rounds. Madam one me die 8 efri ho bia me ko no hyen a one me da sta no one me da to sister bi one ko 8 na do so bi one echi na ma bre mu han se ye ti efri one me yes abe 2 months echi one me yes abe 2 months 8 rounds what one oba da ya che what one oba da ya che e na so re be ma da ya che e na mumie mu kwhia ye ya dwa me aba mo die na aba ya dwa me aba mo dwa me aba mumie se me dwa me aba so dwa me aba sanka nka me nko Thursday na one me da me na me ntimi nka me sango na me sa so pe kunu mitifie me ni kunu agya me ti one me da na me ntimi nya aka me sie sese agya be kokwa me be kakra be fa me ti ha chire de je me ko bi ha tre do wo se ba me sema bere no ajai na no kura nkoda nchen asemo to so na nse me to me da me no wote one mo na me da fine me se no se yusu me fa be ma na nya me sa da na ahye me na me ba wo yusu se na boy na sira ne ma da no me so be wala me se oboa zentina na ne me da fufufu sa won tim so obo Yamama kwa bade ba kuma 87.9 FM na eye benata akuma mu nsam dwumadi braso awia Maa Akos sade abrebia no me ye no me ne ma badwafo nyina ye krado fidua yi mu ya yede akuma mu nsam ebremo ene de mu eden pa stories no ano eden enu nti bomodin a so betwe ede aban wo radio no fatu akuma 87.9 na o television no so wode atu onua TV Rabbi One TV and I will say Chrome TV nina ubenya ewo multi TV no eso enu ti bomodiana ke on Facebook yakuma 87.9 like and page no comment na share YouTube yakuma 879 subscribe page no na me notification bell no so press on you get notified na wa share ama for front so enye bi ba esiafo enu mi nuanom nkaya enso ewo TikTok asa me bre make say omo so share your live mon share ewo ho emfa ema ye pa na Nikipiza Fan Club UK edaso ma ya maame Nikita ene enua bema Pizarro di atoso fans of Akumemu nsam eno so edaso Akumemu nsam Fan Club no ye di atoso se ye niema foforo eno nti yen focus nyina ne se ye beboa group no members no na fe ya boa ma Akumemu nsam dwumadi no so atre nti ye de toso a individual bia e wo so ye share to every individual hwe so no so be share e de ama obi foforo that's a motive eno nti monya ne sa pepepe emfa emayen OPD Radio GH UK Free FM 97.5 manager dache hene ene nemranti ene ne mabawa omo bo adwumani kanika watachi masemeka se won ma bia tum ho ha ya wo bia etie bie eno nti ba bia won so wono bia tum atomic digital satellite 4 junction wa biem ya ono so obia etie biem na Arimbota 32 bra wo turn the towns ne security doors wo kotwini brofo edu no na wono so abie bie mfidie ne mu wo ho na Akoma FM P-Work Natural yeah with the 3P garlic mix abani grow fine mojedro and every one must say yasini ya the first story no ebre wona no fiada yane ya mame Stella Afrakoma edi nkomo na wone ne ba amasewa ba ye na de ekosi ya na se amasewa wanya fiedunum onye very intelligent and brilliant onimade pa Nenso science kasamunti no na of course private school yeah you know free private it be mba ko sam chese mama aban government school Akoma FM ye be a school what fie any sign obi eto books nenso ye bay any ye nan ni enua bay ontumi nko school because wonya sika wade ebeto ni books na che say we free private aban na we free aban betre fie dia na che say na no no wakafie ansa ye free papa ni ye hwese de we si kasa te say de motia aduasa gina ne nchen ya mia ne kon ya na ni nsem wo keka na che say ya hwe ya
ye ba no ne daakye ebepo no eno nti atiefo adofo bi a ye maame abawa hana Akoma FM ema yenya kakra sika kakra ja yenra ekuya muko school mu ho to aso ho mame ye call school mu ho na ye call ye no na chese e ka no kra no mako omo adikan ya buruburu bi egu ho enti na time we no ma me ni ntumi mfa no enko ye no because e ka no ebigu ho de a ye dan e na wo se ba mi asa abebo biem aka ho na de kwa didie ni nya maaye na asa de wo be ka foforo de agum enti ye kotuetu a e ka ni nyina se de wo suma ye na enra no e ka dada ni nyina ya kwanra ni enim se kadada dabi enra fiada na so ya maami anka se kadada bi anka ho nti ya kono yenim se ye kotua kadada bi a ye de yenim se ye ko ne de na ko school na ka na ye wo ho no ni books ni school uniform ne ma na akeka ni nyina no ya kototo ni nyina ma no wa hye school ase ye ko ye no ne ye se dabi o ye ka ne wei eda ho mwentua ya mpene mamo nko akura ni ntumi nhye school na ye de ase na kire se ye yi sa aka ni nyina efri ho ansa na ya totɔ de aka no nyina aka ho ansa na wa hye school ase na nyame adom enu amako na ni bi hwe akura ya ho keka eni na ni gie na ni gi school na ni gi school na hano ne hano nti wo hwe ne gie ne na ho keka wo de ka ne ho se wo pese wo rescue dem a na chese enipa hiamoa efri se akura ya wonimu ade sei na ye gyan ne saa no na ha adwene eno aso headmaster Victor ewo adeja oje ye kama hwehwe anioma mu nyi bibia ma ye nti ye tuto bibia eno ase de wo ka no no ye twia ka bibia wie ye ansa ne ye ba na de ye me fene said ye ka ye bia no mako wasa ama enne ya kode de books ni me gusu o ye to bibia de sese wo de school wase die ya mako ya nya ba kokura ya to ni nyina wa she school na se kama ya de tiefo ase do ya de tiefo ase nti enra na chese akane makakra ye besan atoto aka ho nti ebra na ye sori afri ye adwaso nra no tiefo enra na omo so hweye eba omoden de kakra eka ho nti ye disika no ehye ye maame ensem ote ha bacho Akoma FM ekuya ede sika no ma no fatu so emame ye de hye ne nsem se eniema na aka ne nyina no onkototo enka ho me pacho eno akototo awa wrapping wo polybags mu ewa ha no ye sign to to extra school ntade eno de ye ntumi mfa ma because ye pam ya mana nto pam nsensan ni bi e ma no to mame eno awokotoi wa kasa e ba che da bi am ayi de opamata no waton bi ba ko su kwata lema ama opam bi ama no o se ba ko bi 700,000 nti so opam 2 nti Akoma FM Monday nti watua ne ka na opam 1.4 okay nti enru dwada de na wapam ne nyina awie ena ne mpaboa nso ne pad mo na wo so onyusu pad nti ne mpaboa ne pad ne ho ne ma nso no watoto egu ase no okay no so na good table ne so no nti no yenuanom adofo ya mo wachichiri ne bencheye mo oman Ghana afana nyina mo abrochimemu afana nyina okay ebra ekuya to ahosoma ni ebra de omode ba ye tiefo adofo ya adofo de ba ye no Akoma na ye de hye ne nsem se onfa nko na onkoye de aka bia enka ho efise enu ade ye di animu no yakoye awie nti de aka no ono nkoto aso ampa so ono so de ose aye oyo na oken se uniform no o de akọ wo mo pam ni aka nyina no no ose wo yusu ntumago ntumago na o de esiesie ne ntumago na sa onya ne mensesa o de esiesie ne ho no so ye ka che ne se onko toto ni nyina bi mfa ngu ho na ontoto ne mpaboa wo de beko no ho
ɛna ɛda TV no so ɛda Facebook no ɛda YouTube no so sɛ ɔmfa nkɔ na ɔnkɔyɛ ne nyinaa ma abɔfra no na ɔnhyɛ school wahyɛ aseɛ ɛnura na wahyɛ aseɛ na ɔmfa ntoa so na ne ho ha no wohu nsɛ n'ani gye school ho na sorry 5 na mmom sorry 5 wohwɛ na ho keka na fa school ni agro kama pa school fa school ni agro na de sua de opa de sua kora se aduane na de sua de opepa opa de sua se aduane didie oba na no fa de book na ote ho no sua na de o se ma woni bi nti ma se ma me ni ma de sua ho na bla wa bre nyina da ma wutwa so aba pese me se Maa Akos Akoma FM ya meti asibia ebe ye fine nti yes sister baako ya obo modia na odi bi ebe somo yen your friend no Bernice Odro Bernice Odro menu Sister Bernice Odro menu ai yenua ba Bernice beboa ye pa na Celestine Wilson wono so ebeboa ye Eric Owusu Afriye say yakasa ye boboa nyame enhia mo sister Hetimo yenua kasa yenua bema Emmanuel Akoma yenua bema na say wo wie school yi no so wo ko school nti wo wie ni wo be ye de se wo ye say yakasa ye bodin a adaje ebebo yen ye bebo afra obi de kase bai obi nso de ne kase bai papa sa oti ase ye ode keto bai no ono nso ne kase a obi nya no to obi nso de kase bai no obi nso de ne kase e bai ye kase omo free crime omo one crime one crime say Eastern region, Western region, Northern region. Just baby across the nation. Debbie, we are some more yet day. You are more broche more than the ma sister Hetty Oko school. Nelson so ye be a yanoa. Na krekura bia no or the beba beboa. Sebe ya program ye betumi akon kan na ye nemu enwu ase. Ti de kan say e free ba ko edukosi ni otwa to so. De odi bi ba ye. Evangelist shira wono mame. Nyame a ushira wana ubie wonsem ede ma wana woni bie no say nyame ene yesre ni shira de mamo sa fiwe o mamo mo ho nkoka adwam fi say waye mo say obi ho ka adwam amomo ano enti onyame be hwe say momo ho nka adwam ti de oshira obi ntumi nnome no onshira mo o ma fi de mo de mo nsa be so mbiara enye yie once ye back to ina nije no onso wo ma onananom onso ani beji if is wa be hwe obi wo na ho hiem awurade nkoso anhyira wo mu e wo Yesu demo amen na ye wiane ye nwie ye yenwie yo we de ni ehira wo mu ye hira wo mu keke Akoma FM ya mi adom omode ba ye na ye keka ye nsase eja ye toto ne ma ni nyina ye no ebi ka wa kire yan kase ya toto nkra ne ho ne ma ni nyina awie enu nti dia ka no ye de wasa ye sirem enye dia nye nti no David na omo edeba enye ye nti ya enu nti no dia ka no eye sika emu eduro amen emu eduro pa nti ya say ye de ma ye maame Akoma FM no fanko toto ne ma ansana no maame enu wo ka so beton tomatoes obeye modwa no atoso de ni sika san na wo hia odi bedi sadwa na ebeboa wo kasa maame eni pegu akire ni peti enu ye nti second story adi bewremu ti ente maame obenya san bacho de moda o madam de bobo obenya san dem de bobo am obenya san bodin maame bodin obenya san yanko dem de bobo am ntimi mozi nti si di kwa betimi ato ne ma 500 cry ebetimi ato ne ma no kan be me di ye mo wa san ka say bo
na ko so dem pa cho no watiefo ade mo ya ma me no eso mani pa so mintimi nka mo de dem de babu ami anya hwe ti etiefo sika ekura yen wode ya ye ni nyina no ya de ema ya maame ekura bagina present ma no fefe onfa nkodwam na onkototo ne ma no ya be mo obi abobo table ama no na on start entonto Akoma FM enra wo bi so wo de 100 Ghana na ye twetire ene watumi atoka 200 million watumi ato asase a wo si so dan watumi anya investment egu abema bi die wadi nso ya beje na intima me we 100 Ghana times bebrebe times bebrebe times bebrebe ya de ma wo say fa kona ko hye adwuma no ase na yenwie yen ye wawie no kra wo kɔ no obi o a wose a promise Akoma mebre ma sika ma ode aye adwuma next week mebre ni sika obi o promise se obi ba ye na so say no na asem betu yanim na ye wie no obi de ne promise ba ye mfa ye san frɛw na ye de amount nti ye hwɛ ni mu kwan say wo mo ma hye ye bɔ wo mo de ba hye so wo mo de ba sadia ababa we ya no breast de no Anita sadia ya Anita de yakɔ nso obi ba wodi bi ba me friend Nita ne ya de ma no sadia de Esther de ma no wo mo ya wo mo de atwam ebi ba nei yesan efra ye fo ye friend am de aye mo ba de banti no yes enya ma akodia ne obi adia enti ye ka say wo mo ma promise no so de ba ma ko mefrɛ ene se mi bisa wo se ene dia sem na bisa wo ba so busa me se ma ye mo ba mo ni na se ya ma register enti me dance ni we so otrofo no se dance ni wa brechire anopa mi hu na me se wa register mobile money wo se yan because nipa binom a promise se ba ye o mo ba metumi dia send no ti dia beba chire yen kase diskado so puo we ya mount yen san fa ma bi ko dwade ehia se ye de sika ebehiem na ye dwa enti je Akoma FM udwa no why mensu adena wusu mami adena wusu kasa Stella afrakoma wani ade pa jai so ayi wani mremremre adena kasa mi yankoma me yetie 40 o madam wasi se me de masem bae mo ampa mo me na mo je me feso na mo ya wanwade sei na mo de ama me etiefo muntie masem mami obi obo a me bia se me ne ba ma wo a wote wo no didi no wada na me ba ni mo de onima de sei na sabi na mi ti akoso super ama na mi ti fa mi ti nya adwuma de na me wura makosu Akoma FM na Akoma FM for je na o ma bo me ba na me kokra na producer na me sa ha no ma sa me lol fe na ma sa de ko ba me na mfom na me bra anya kwa na me ba wura school dem no so e ka o so sua de no so de da achen e be ye be tiefo nyina ase da makosu ya me ni obadwafo na me enyi mo asamamu na obi obosore tiamu bia no Onyankopon fa ne bogya de hye enka nanim na nyemmo ahoden na adwuma mu di na hase no no nkoso na awurade o mo ni bie no so no o mo nya bie no so no o mo ni bie da bia ya ba mpa esesika we be ye bebre wudwa no be koso no akonya akogye apata ewo ana kageti so akogye apata wo kageti adin be na ade beto so ka beto ni din sen nyame ayewi wo hono mpacha Akoma store obeto na Akoma store hono we kura table no kwa obobo wi obachura ni mu Akoma store oh yeah Akoma mu nsam store okay enti akua ya mani so ada na sere present the sika ma sa na ye wa ha sika ni nyina ya wodia ko ye business na ya baba be bretu bre ye baba be hwe ai dia be boy tifo amane Akoma am sa wada mo se amen nyame nhyira atiefo ye ya ade nyina afefe ye ni say papa sometimes say na obi nti ase
Mami brand ho kire na akra ne tifie no ebusuafo bi ho no obi amfi no ena ye bosika do so poa ye de ama ne din a wonu ade anchi no muti ho o menya course ena wo mmosi a ena nti mame tina ye modin no ye bibia sebe ye de nyansa to ho biko abedwafo atia no ye wo nyansa pa onso nkwan fofa nkoto nwumu onso nkwan kofa nkoto no na me ko mo mame sei ukobodin no mo sei obi ade ne bed o mo mbese akakra o me be ko ti fie ena ye ni sei mame me de be ma ununa na todwe nti ne ye modin eno ano no 20 pakro ba fako ye adwuma ebi a wo pe no abo eno mo de ma me mo bia enye yie so ti ase fako ye adwuma onyame nhyira so ma okay yadam ase yetiefo adofo eni ahwefo adofo amo oh my Ghana all over the world yadam ase bebre semwa nwu yanimu ase na ma pagya yentiri na yanimu so abenyam ewo ayahwefo maami eni yetiefo nyina enim yenko na yenfa second story enfa entoamo eso na yeni enua baabi wa ha yeni ni betin komo oba memawo aha awiai acho yena boko de ebade adoma wa baby afri boko wujidi ene yetie o me pacho we de mema fo na wo mema na nkola fo no obi anhwe ne ba nkola fo no obi anhwe nkola no ndi amatem bia no menya problem mo me fie ho me ma me na me papa anytime bia mo na me ko nkola no ebi ta nkola no papa na nhwe o mo nkola no papa na nhwe o mo no me ma jo che majuma me ye no mi tin nkofo no ma adwuma na collapse me kuta phone so ti me man nkofo ntimi mfrɛ me ma majuma me ma jo che ye bi school no nkola no ko school da na me ta nkola train aka na mo nko school me de mo bakọ mo papa no na mo ko school mo papa mo me ko pa me the first one second born no e ko man papa ten ko hwe no akwa no ko da kwa no dwane bai o dwane bai no me na mbai na me behu akwa no me ti me fa akwa na akwa no dwane mangata de chi ya meta ba fi ho no mo no ana me maame me ba na ma uta akwa ni dwalu achi no akokata akwa na te wo ndwane enti maame de yaw na bufo kokata maame de te ma enti ade na wo yesa ba tan na wonim te me ba na wonko school na me de akwa na koma na papa te wonko school na wo kokata akwa na te wo ndwane no enti ye ma ana maame ne ena didi atam de odi matam da de ai ena kraman ena jimifo wa bodam wonim nyansa ena me ka to maame me mo da me nyimiye edi ato no bo me minimum ho no o maame ai obo minimum na me ye obo bo me edi me yeta manefa na tanka na nkofo be pata maame to me tan bo me maame na we pen nti man kata me gina wono no atako gina obi gate ya no mo ha da we ye fi o okojo mo gate ano ai me to ye kraman aboa ye kan ewi atom belefo na wona wudi nkan wo ye bele ai o maame ye wo so wo ye ai me ye bele o ye bele Akoma FM no mi sansa maame bele ase na me ko na me te maame ade kina wudi matam oni pa mu ta me ya me di watem tina wo sanka bi sa maame no kire mu kire wo me pa cho na ni pa pua ba gina ho na mo hweye eti maame de ahomete na ya akokata ente me pa edidatam na wodi mu abontene no ehwan to ne ta bo me man kofo kata maame to me ta mboni bi ehwan no tena to no pa no to ate ene wo do me na me bre ta me de me mu ade me bre wo ta tu na me te maame me bre fi te dia wa ye me no me man kata me do me wo mo be do me dia ena ono me ahodo me na anya adwuma be ba to wo yetu di mu aka me te me nim nyame anka me gira nko ka na ka me nka bi na me to te di data me wudi matam te di data me de what me best stop because me na akula te we di matam oni pa do mbe brebe enu enti ma ho na ya katakata na minua no patam te me mfiri wo to me firi wo na am kofi obufro ma nkofo bucha me te di enti na ya me na me ma me panimu ye dai ha mato no me ye te me yi nkofo na no na papa to firi konti ba bi na me tirimu na me honam wo de abobo bo me munya no won komento nkone me kwati chatem na me di tipi ho no me fi te fie na me di ana enya me ma minti anka fie no ka me nte wo no enti papa na ni tem bi onam o ba di matem bi o ka tem cha nya ne ba na me enti ya me kwa na makobuja maame kire baabi ame papa ye den wo maame de titi kire papa ne ta papa no ana de bia papa ye titi frimi nkura blem na papa ye maame nya ni jeda eni tambia wo ne be nya kata bia no atama ba no de bom me nye me makura wo tu pam fifie maame ko da bontene me ba pani me maame keto abi na je me maame keto na oti ate wo je me papa ye ko ti no wane teto am pam me fifie na bibi ye me a aba me aba cheme maame keto na tu eti mama me keto anu aje me mama wo enu mu mama ko ja to be papa ajo o ti nyagopon kwa na beta na aba wontie
enti mala mi to say wanya ne ba bi ko mam ko fa ne bai man be pa na chop ansa na no gwa man ntimu mu aye bia na mam be pam te say de te bia o de mi ko fie ta pa be kumi o wonkume ana m ko tena pio anu mu nya mam pa ba me ko fa be ma ne to ano to me ne be nyam ya anu to the same problem na say that me ko tena be ma ne tan wo ye me wo ya na me be fie because the papa ne de ma me be super ma cho say me na me ya ne ba pani etu am pene ma me ko da bontre abla fie ya den etu wo ntemi da ma pa ba me ntemi ma me de ya me ma me te do tie bia me ma me ntimi na ti eta ba fie me ko akra to enu to atete ta ne mja no ko se akra ta me ya adwuma akra me ko tena ya ma ne na atete me ko fam loto ki atimi na me da me mu ana bla bi ka dem to pa to boa me fite ba bia me dun me nya akra ta wotem ko da loto ki atimi na ta de chi na ta na loto ki atimi ma wa na ye kwa ko buta no no je me na wan je me no ye na adu te da bi so abje me di wan me to ba ye e ba twempra me ma nye papa nje no amu waje wo loto ki asu etu waje wa mu wa da loto ki asu mo no wono ba twempra ene waje wo to manhye mu a ene one me twem waje me ma me ko da obi nchan tobo me se wadum wa ma wada ni loto ki asu mu etu ono ba twempra mba twan then ya waje wo to manhye mu an ko ba ye odan mba to minim de ko ba ye me ko ba wo prepra yankwa me pa cho no amu na mbe fa yafunu me fa yafunu na me ka den sa me edi na ye ntokwa ne me ntwem ho ate nte ma me ba kuma ate ka den ta dia me ba kuma ate ma ba beto ma bla boto kuma ate because akra atetra ne mo den e ma me ti me tan ba ate me ba na me fe no ka den ta nyenza ne me du te no ma mitka ni nya nkaka na ma mitka e be du ba bi no ofre me ka jam te ma bucha ni bi afre ne te nyenza ne nya ne de ntima na nje ana mbuta ntame mabuta fo bi enu oni mo number ya bla na government ankra no ai ndi bi ni mo bi oni mo number obetuma afra akato se nyencha ne nya wodia because nyencha me no na atena wa anyem ade abekumate eti nyencha me fa nko mo bia ndi ya kata ma mi twa kire ena me fe ma ade akopem ta me de ye de me de wo ya me fra bla ya the same ya no wo ye ena nyencha ne nya ne dia mpa ba bia me pe bia me fa nko ena m gada nto yo me de me ni bia me no obi akoro otoso se no me de otoso mi ensa no me no obi a me ko kama acha ma kire no ntu de me twa kire na me bo modin aye aduma kakra nka de ahwa akola no do toto nan to ba ya ono to ba me ma me anim ka den to beto o wale me ono to ma me ka ten se me enam akatakata wo me papa ntamuti no ma ne ko me papa nche no ko papa nche nya papa nya de obefi mi je be ma ba fi o to be ma ne to pa mi am papa ka dem to o mpe be ma na nim kra fe nti be ma na to lonko enti emu anu na tabla no to ba na ka ta dia me na o ko ma plancho o ma ye nko no ho ni enko kante me na na de tie bi oba de oba boaye ana ka dem te mre ba ye ntrante na mre ba mu no because te eduma te munne tikate munne nti entrante nkakra enu to enu a ye bene tra 2 years e ko 3 years mana mfa ye fu no no to mbe fa ye fu na enu to obi to afre no to bro no to se wo ko manti mu ana ko ye aduma no obi ne me beda wo fi ho no ablanto ba ma bia to ne ma beda me ne na o free manti a every weekend bia na oba ha no ne me ba beda me ba nyam ya ena nkofo tell me tell bla no to mpi me star ko bem te me nya 7 months e ko 8 months no be bre me 3 million e firi wa me ka biem te me wo akra te me di te me nya de ma fe na wotimi di mata mo phone to ama me gina phone tutu me ma te na ya o ke ka kire wo mi pe bi atie because me ba to fe na woti an wo boda ma na wunnim nya nta na eti me ma hwa akona ntimi hwa akora na me to papa nya ta na me pa to se even do frame me kura butam ta akora no kura mo te se ya anka mani baje anato mo me wiki kura 20 Ghana kura nka bani baje nka menu ni kata bia o ka dem se me yale me tani wode me yaden e ke kan ajuri di ma 20 Ghana but say me to o ma me 20 Ghana kura da so ma 20 Ghana na watwe kura nka meje na me de ahwa akwala no wo ka dem se ma adwene nya adwuma me ejimi for pa me tani wode me yaden ne ma me nkwa to ye tani di ma na mfi me ado be fa wa hunu se sabe wo ye tani me pa cho eni do hu me pa wo be fa wa hunu so wo ye tani me pa cho wonu pa eno ono wu wie no be ka che o se wo ye tani eno ono so ye de ni me ba to no cha tantini asai papa sesa no kan ye de ya yenko me pa cho enuma mu na me maya me ye ma jota me do mo be ko no na me ma me ne papa buru mu buturo se te mi nim nam de nkola no kodi ya mawu enti me be ye adwuma 2020 ya me be si no man kakra e boabo atikana no me boabo atikana no ana mutu ayomu ye ku obi mutu tutu na moto no every week bia na 50 Ghana me ko 50 Ghana na cha kopem cha me nya 9 million wo ta ku onu
na me ya adwuma bi nto ma papa bi wa tenga jante every month bi no tutu ameka 2 million me ko je ta 2 million no na me de be ka 9 million no na ye 11 million ena me ma me ya te me de better business bi ya te kaka vita me ti no ma no mo ana me nta na etichirichi me nti to mbia me nti me ko ye obi adwuma because of sa adwuma na nyama adwuma ja aho kire ne ya wa me fa me nti na me de ye sa adwuma no enti ma me ka je te adwuma beta me janti me de 11 million no ko fa no ma na ka me de aton ma me ka je me to osere me o ko fa no ma wo kwanso aba o ko fa ntoma ne material yi bi beton enti me fa kana mo no bota no ko fa no ma no emla wo ba me ti ko de 11 million ba ma abeti na la sen bia ntoka na ta me ko buta ma me 11 million me ma me di matema ma me hunche o ka te me sete me obetua me 11 million ma me sete na wo me hwa wa hwa me abedu ta brenu te me tibi tua ta kan de ono te de 11 million ana o ka je nso nko di manyimo me ba cho da wa bre wiase abai o pa on san fa mpia on hye ne yam na ko wo soro na kwaji wa home wo kra se wa bre wiase abai na meboa me ba cho yankwa me ba cho enu amu na ja me 20 fi obi mti obi ena me ko tu china te mesre no ba bia mete ne yebo me te me to minute ka bia me de ko handan ena nkola fo no to ni ba me bia ba ka te me ba ja akola ba kokola na wanya ho to bia yeden afirim te papa ne ya so ompe me ofi obi mte biti fi ono ma wo de ba ye me no de ba ye me ja ma fi o me nko ho enkola ne gu fi o te nkola no mbedi di o mbe yeden ato me adonje me meti me pia bo ntra e de obi be ma mbibia yeden e di na me ma no so me man de bia me da na me ntimi nda te me na mo na me yefunu ina yekuro vitem enkola ni nti tem bia me net card te me de hwe enkola no tem bia me net card me de hwe enkola atale kwa me ntimi to bi dit obi ada wo ma e na obe mama tale wa mama tale empa bo akura me ni bi te o me ma me babo me che ye na no ntoka nti wo de mpa bo ni di matem mu ya bronzo ko fa mpa bo Akoma efe ye rante ye to aso e di mpa bo ni di matem te me to me ntimi ntompa bo me phone so awa no na me je ne phone ta ne phone achi nya na me je no phone no na me de me di achi ye man and oga no ba ya ko kopa me phone bla kopa phone ba phone ani ya white ndi no me ko ye na me de ko ma be pele bi te me sere no won hwe no wonje nya dan wanya ma me je me to me ni obi akoto phone kura de ama me de aye adwuma enti wonje nya ma me na be pele na je na no a me de man no na me ko mi fie efuru wa na mo to me sister bi a wote ba ye na tembia mbuta nja nkula no adidie mo tete woto ye na mame wutu wakra no enye kwa na ba ya ne den na ndete wunu bo nti eno anti na me de ba ta mo nka be mame na mema no mo ma je o mo mba na me to mi na ma tum de nya mba be ntana na mema no ma je o mo mba nti mema no bobo mu din wo first born no and bema no ne din de sen ote hene to bo second ne din de sen mema na no mo wo ye no ne din de sen ote hene enti mame mi se wansa o first born ne papa your friend say me ba to ni adodo na nim no Kuwait wa your friend KG ono wa to nsu Kuwait wa me ba to o ye di adwuma me ba to condemn mo bola no to ototo condemn me ba to woni ne ba no enya mfie sen me ba na nya 13 years afa no be ko 14 okay ana odi otoso mienu do otoso mienu no to oti asago ben wu village asago mbata wano ne odi Abraham ne ba no 10 years to 11 years ne ba no 10 so ko 11 years di otoso miensa do otoso miensa ne fe ni teacher no wa cry ba ti ya to amfa no ko takrade ono to ne ba no 6 years afa no be ko 7 years 6 years afa no be ko 7 years ena di otoso na ba to do otoso na ne fe na jase dudu na anim na jase so ye adwuma be ba to no driver ni Kuwait ba ti en mini ba bi o ye adwuma ono to ne ba no 2 years to 3 years okay Akoma efe enti ye hwe be ma ba ko ya ne ba edi enfie dum yensen ohia no wen me ba to no de ne omote ben ye omoto be mu wa to nsu me pa chan ba to no na tatam na me ko school no na me nyam enti ma me school no me enti manko na wo age sen me pa to tatam na mo 18 years na ye GHS na se me ba to na mo GHS pa chan oh okay na de konye na me de konye me nti from one ko school me ba to de because we graduate nti be ma no wa anye kura anaso oginyi sen no hwa kura ne kakra me ba to ba first born de ba ye no me ma me ka che bla ne che o ma ye nko yingu fite me papa no ohuna obekuma to akono ete ma me to jama ma nim ka che akura no nim de ba be heme ete mi nyi me ba ntungu e na be ma no ma me 50 Ghana that day na no obefiri wo no o te o kon papa won vante na papa yawe ya fe ndar papa yale ndo kon vante emu ana o de 50 Ghana na ma ye hu ni biem be pem da be e be pem che akura no be nya be 4 years ana mi hu bla no
ibe hu no no ye to better and adam na me mempe no because me nya ayi ko na anye ya better ba me so aba na ma ba better enti ma mi yi mani ma bla no e ko pim te akra no obenya 12 years e ko 13 years ya na papa no me kata ya wo ko jeseti o be ko class 8 na me kata na papa no beti na ni hwa akra na ma me nti se ono abefa ne ba abefa no hwe no wo hwe no but o mefa ne te it is the first one the bed no every woni wa go for so me pa ta be ma ne hwa akra no yo to sumie no do to sumie no no to no me nyam ya na on de o hwe me akofo me wo mba to no te na making work na me ye making work me to amota ne bi no no to de be pay me to no to me na nyam on do be je me kwatena na nchen atacha de na atement mo ate wa butua no mienu ntem abusia be me ma me na me papa na ntuase ni omumu na be ma na butua ba fi o to mo ba pama me papa to mo ba ne ma nyam papa ne pam o mo te nya ne ba ne me to mo ntole nko na papa nya me ba ne bibi wo ho na papa mo te nya ne ba ne me na o mo tole nko nti ma butua no papa pen mo buy not ma me ada no papa na me papa bo minim me ni pie de papa na minim te o ye de o ye me papa ni papa bia me pa che fe Iliasu mpa cha o mo te hin me pa che o mo na to oti Kuwait okay yanko mpa cha enu mu no na be ma na butia no ko enti na ma be ma na de no onim te me da onim se me da to tifi onim te BBC na ekoto enti na afida papa na ya me o ye de be ya me kwa kama no adu te me ye de na no ho ato no enti ma me de abufu ku dan bia na ebenye ye face school no gonjalit ahwana na omo poma tata mo gate no mututu mu ye enti ahwana na opem for edu na jana me ye de me koda na na gate be ma ni fie me ba cho tata me na be ba do nyante te BBC na ye de e koto se ye nyinsen no awusa akọ nyinsen no te na me ma me to be de me mama kafi o ma me nko enti se bu papa pamu ade enti na akoda school dem na won ko be ma ni fie nko bo ni promo ne nkoda me ba to tata me na akoye nsensem bebe enti na me turo te bia me ko ma be ma no to be ka te bia te enti anu ana obi ka tere nse wotre no na menyenche na oyem de no be fa me de me ko ekuru no me ko tena e ko pim se me wo ya na ma me to ma me ko tena be ma no ntem biem na be ma ko tena me fie me wo fie ho de obe ma ko tena no ahwe akola no wo jala akola na no nti anu ana me de me stade nante ya be 5 years na me de 2 kwan ko akra ko ye adwuma no ti wo ko no wo jan kra ne ma wa wo fo me jama me ma me tata me na tikata mo no eduma tam na nya wa hata na me jano ko se ho de obi ka dem te eduane eduma so am ko ye ndo no be du be bi na ma me ka yem te wontimi ni me nya eduma be nti wote me tan ba kumate o first pay wo tu ya me ka second pay wo ntua nti na kumase ana me ka ta bla na te me ntimi ko kumate abla tika no endu 4 million na me di be ko kumate because me mana me ja mo minute ka bi amere be ko akọ ko we sande nkra ni skada me pa to me ko ta wa man no tia me ka 2 million me de to wo se 2 million yetka enti me de me pe bia ka mo na ka boto me foforo me nya adwuma no na ka me de atene me ma na wo nkra me no ho na se ya ma 2 million na ne se wo ma me 100 Ghana bi e tata me to na me ma me phone no o edita momo na unyo obi aba send this case no so me ba to ho no mo de me tada no obi anye klotita ti uko di na se ho me ba na kran me ko di 4 months to 4 months no one send o musika dan kran me no na na ba ma me ba kan one send o musika ba de ndi me ba na te me nya kakra na ma de bae me bae na me ma no ko school nti me be to am school no te e wa ha te e ma mo ko school na sa de ko shia second third one no na me na nyam ya na me tan ba kumate ono na ma wo da kios mu me ba ta leto kios mu nti me ba cho kios na ma wo da mu no no kios na no nso da mu bia me pa ta da bi no da fie nti mu ana be ka te me te leto kios na me da mu no obi betimi de ade aba ba ye den aba hwi mitirima kuma o leto kios mutu ba bia ono no te no baka kwatere fure ano no mama ba be ka ne ma get no wo honom nti ta fie na ono no kan ta fie ona na no kote nti me kwa da ta da no ka jem te get na da na get no to mo do to mo mpene ma me no mo nda ho nti me be da na dem ho no enu ma no to na me de nyam ya me de ba kuma acha man ko obi ma be fe na kan ono to te nyo ada no wo kro be so ni odo me plateau o hene down nti ono sa third one de ne papa won kran me pa twa no o teacher ni o won kran wo no nti akran ni mo papa me pa twa de bi o third born no wanya 67 years no ni mo papa na da won ko hwe papa ni biem teacher won ko hwe ni biem na me frɛ ne line na to me bia frɛ ne line na wunya no o frɛ nto wunya
ɛna maa mi kyerɛ bi a ɔmpɛ sɛ ɔbɛfa me kɔɔ no biom nti na mefrɛ no bu a wɔmfa no atɛ mefrɛ no menya no na wɔnim sɛ wonyam ɔne wodi paate no na wɔnim sɛ wonyam mepatɔ a menyam yɛnya meka kyerɛ no ansa na before ansa na mebɛkum ate wɔgye wɔ hɔ no ma ɔka kyerɛ me sɛ membla na biribia ne a memfɛ no ɔbɛsɛ ne sika yɛ dɛn wonnim ne kurom mepatɔ no kurom deɛ menim wonnim ne busuani biaa ne sister bi na ɔde me kyia na ɔdɔ me hɔ sɛ ne sister na wogye sɛ ne sister na nadamfo ɔte ne sister but na enumi maante dan juju ma mbucha tita na ta da te ne nua bema na na te enne ne nua bema no na mde ba kuma ba bia na wote a woni ne koda ye ne loto chaos no ho ne ma afa kwahwehwe ne bi ma hu no oh me bucha na ene ma na mde fe no ka tam si atranfe no ko takura de no so etiche ne nti atranfe no ko am ga ne takura de mi nim ho nti mi me fa takura de kuro ka te wo mbom ma me ko yira ana obi mfa de nkon ko plam nti ta dia mepe mekɔde tita na ɔno ɔka kyɛ ni tita wɔ akra no mekɔ akɔ hwɛ ɔno mum no mabuta nkyɛ ne nua bɛma no ne ampa no maka yɛ sɛ ne ba no ɛne akɔla no ɔhwɛ no nti ɔmfɛ ne nua bɛma no ɔmama yɛ dɛ ɔmɛto na ne hwɛ akɔla no so ɔhwɛ no nso ana mede ɔbɛhwɛ no nso ana mede mo ade ayɛ dɛ ama no maba mba bi emu na mante ne nka bi ma mede ba ha akra no ya wɔ mi sasa ne papa wɔ akra no ɔhɔ tim mutam ma me papa wɔ ɔka de ne kyerɛ no me ga yɛ ne papa wɔ akra bet mengo hwɛ no akra ne oba na bɛma me pa cho oba o ma na enai no do se na ma penini oba de toto ye bɛma de toto oba the last one bɛma wa wo fe wo toto okay nti omu nyina akɔ school me pa cho no omu nyina akɔ ɛna agya sɛe nso wɔ edi o hwato bɛma o hwato ɔno de menene kɔtena akra ma obi akuetu do no obi anim sɛ obi a akra akra onim sɛ bla na me yɛ den menenete me bunya foko no munu sabla nam nenete nyen se na bae na ye de tu nanim na o se nyen Akoma FM na mpanifo ba mu be kan ya obi anim so no nete na da sai se nyen se ne nyon nyen na nya ne dia adi eti na o se nyen se ne nya ne dia wo o se obi afa no kuetu aka je ne se nyen se no enya ne dia o so obi ben me buta no ntima mbo nipa kura oka ata asem no ada na mo ka chen se ne se onyi ne se nyen se ne ya ne dia wo so ne nete on fa ba ma bia wo ne chintu onko ye dia ni ana me ka tire no ka teme se ba bia mpe bia memfa nko oni ne tena dan mu abosom ya na influence me ne tena o 2 years antana me banyam et dan ba ko ya na wo ma me no papa nim se ne no mu se me ne nete ena wunyin se ya wose Akoma FM etu anya kura no no anya adwuma o man nti na wo se enye ono wa anye me pa to de eja se ne woni yere nti na bia bedru ba bi sa no me pa to me ne tena de me hu to ba bi aba se nuku na ona nete me hu to ba bi ba se nuku eja se wa taxi driver me pa to driver say we treat taxi because obi dey send me we say Maa Akos please ask the lady if just say is a taxi driver for woni mu no de no ye a trotro driver okay just when you be brana me pa to na near fi what if you say me pa to 34 say 34 years wo ma no say bia akwa share first one no woni no tena ya woni ni jaye dise no asa akosia be metwa so mi no oh it first born it nya 3 years and na me nem na ti na woni be ma bia ante me pa to da bi na me fa be ma bia bi enti tika mon to nya 5 years and na no to me be nem na ti na we no in fact 4 years na me nem on to what if you say me ba 34 years 34 years yemra emhwade o nti nkura nnan ni nyina first one de agya yenya ne papa ehwe ne nkakra wo mu maka no miensa no wo mu nim ba ko de o yehunu se oye teacher ni wodome onim ne papa mienu no aka no agya sai ba ene de wanya 10 years no 10 years no so no sunim ne papa no onim no o papa ne frɛ mba to papa no the first no ba fi okra ma akola no ehunu o ba no enya sen like ohun ne ba no momo ba die oba mre bi ebe fi obo na me be kata yi tata me na wanya emema problem hani ani bi e woda ne be mamu ti no te ye pete o mpete o mkoyi e de ma no nti oba wa na me be kata se o sere me akola no hwemu no e se ka de ni chama nti nko adwuma nti okay enti sese nkura nnan omu nyina wo maame no papa ho mpacha o maame anya fie be sen maame oko 60 years oko 60 years adwuma be no ye me pato o tete o ye herbal life product okay
ɛna o papa nso ɛ baba nso driver ni otwi company emofo mo mutu mo ma ejomfo no wanya fie sɛn me pa to ono do be na be 65 na bibisa o ma me ma why na ye penny me pa to me a 34 years o na ye penny na ususu sɛ die nti ɛna o ma me ne wo papa abribia o mo ne wo ko na ye browo na ye pamo Akoma FM me pa to de di kai no eye enkwala no de to so nso ye me kwa asole omo ko nkremo me nkobi o ma me no papa nkremo me pa cha me de me nkobi asante nkremo mbata de be omo ye not na fo ye ko ta to fo but omo ko omo anawo ka hu ye me ka hu bi ye ko ta to ye ko ta to fo ba enti me nkobi me kwa asole o kwa sorry but senior emfa hon sa 34 years utumi decide ma ho but mami misa wansa di ntira mpese wo be ko enkremo na wo pese wo ye Christian me pa to me ye nipa bi a mani di kitoto mo chan Akoma FM no na beto so ma me no papa me pa to meto wo mo but enye na mani je ho anytime bia me da bia na menya vision na meto enom ntu ni mo to ba to otonyom asori be na akoze me ko City of Kings wo na atonyom asori me pa to ye doto modoso but utubi mbata to ba ko kire me sabre ya wo so da ya na wo tonyom no nti e na wo mpese ono ma me no papa besom na wo te ohun tonyom ne bi kire na menhwe sampa enyum to adoma kire de wo so a we ye na fi owa minemo Akoma FM yada wati we ye na fi media owa minemo yada wati mese wa mamia mete ejo nyame nanu onyam ayeyi mewe mpa ba ni moja wa mamia mete ejo nyame nanu onyam ayeyi mewe mpa ba ni moja Menim dia wabra bo adi chinhia sa ye beba hello mama jave do ko eno awo hello memu aho yeah me awo na pomote san ejana dom na oso e nyame adom me ho ye papa na awie uba Selina Iliasu na ama merre aho kakra mama Akoma FM Mariama okay na ose monne no enya ntokwa bebre ase mu di nani ewo fie mo bro no na mo pamo no no kra wa hu no yo eni ma ye hu no die nti a sa ne ma no ekoso ewo fie no kra se mu di na tem mo bro no mo pamo no esi abonte ne ho ne ma mame wako upi ya mama ya baba mame Bibi sasa oba Selina se mu di nani woni wuku enye Selina ni bini ya Sakina oh Sakina kafra bi ya menini sa ya me ba no to ka Selina dia menimu no we bi ntwro ye ke no me hunu so entini de ni ya Sakina Iliasu nyawo ba we ba no okay first born no first born no ade na kwaso wo fie mame we say mi na mje mu so me pebe bi ejira ni edi nko pa ka me kra na mi nso meto za afre mi so say dia mu anka mu ye na ya te ho ni edi nko mo Akoma FM wo dia mame nche ketuwa bi na nyame ya adom akina bra ana ye nya na nyame ya adom akina me wo central market na mo ya aduma mame me da se sebe ye ne benya nchemu yi enti nyame ya adom akina no pe be hwanim me pato betambe me pato akina ayire so anondu na wa ha me pato yo me da pa no pattern nondu why yo me pato yo mate na me papa me pato yo me beje ho sa pa yeah okay let us see
Ahaya Akoma 87.9 FM Akoma nsam dwumadie no ene waso gu so awutie yemba me Maria Masule wase Maa Akos ya sawo awote ensam no eye buburuja wachiranje ya the sports for time kan ye de ho enti sa ye nwie enti ye behwe nanim kina na me eniema bi Sakina adian na ehawo bibi hantew abrabomu bibi hantew like see akasa what yase wo so da ye na wo ne be me da wo hiehyia ne ma bibi akoso abrabomu a onti yase me pa cho ogu a metemeto da ye no na ma hu se tunku papa ne bone black ne fita na fita na to memu black na to obeso memu enti meti mani me hwe na fita na aso memu fita na te me ye ne dia ana black na to te me ye ne dia enti abibia no fita na di black na to nkunim enti odi nkunim a me wo ho no ma ya na me ni obi di nkoma na me nkomodie no ma ye preaching talking enti o manfo ya mo ta den na me penya me atema ye de kasa nkomodia ye preaching talking me preach e wo kasa mu ana me de kasa to bi ya de na me kasa kra me de na me atema no na chenu nkuna kasa enti ama bibia no yo ko ba bia nto a esimu se me kanya me atema nti omunya ama na me nya me yedu se wotna se na wo hwe obi a nyame adom wo so se de wusie kasa na wo hwe nkura nan me difference ya eya na ehaw me pa choma ehaw me pa choma nti adan na be me bia nso ese wo pa no wagye be me bia se wo pa no wagye se ehaw anka ba ko ba mienu ba anka beto bo ase me pa choma no ye ko hwe mu no na mo se abusuamu ayibi na edi nkan woni wa na ko hwe mu me ma me na ye ko ampa bo ne ko Akoma FM se abusuamu problem no ebi na control me fi se ye mpete mani mo nya meguta me na anytime bia no ebe pinti e ma mo ko che ma me te onya me na me nso me nya me ti de be ya saa de no nyankopon betuma yi primeto minim so ma me ye kramoni se dan no no ko asori ne kopie mu me pa cho mire bi mo no be ka dem to ko atole nti me ma ye nko nti ye ko atole no wo ye fre krobi di konkoli hot side na ye kompa bo no ma no ko ti mu na se so ma me kra de ye koso wo abra bo mu no wo hu se ne ma bi koso a Akoma FM onu aka sa ehunu ma wo nuano mo ye sen me ba cho ye ma fo be ma ba ko okay na wo ye ma ne pe wo mu nyina pe ni wo nuano aka no sa no mo abra boti ana me pa cho o mo difference me pa cho mo do mo wo but o mo nyina to bi an so wale omo nya so obi anware me pa cho omo obi aso nwo me pa cho de bi tinka wo na wadi nkan ya me pa cho wo be wo me pa cho okay all right hello eja sai me mo ha eja na pom te sai Akoma FM yo eja sai me da se ya fra me Maa Akos awie me ne wo di komo kakra woni ababa wa bi a ya fra no Sakina Iliasu enya a relationship pain Sakina ababa wa bi amre bi na woni ne twempena woni no wo baba ako ya bi ni problem dia ba wonim sa ba ya meka no wasem Sakina edi ban na ja sa edi ni mu wo eja say me pa cho me Sakina yima mame oba na ye fe ni yima no ya mele ba Sakina me to Kuwait eja say me say me Sakina mi a na me tena Kuwait a na me wo yima me last bank to ano mi a eja sa fe wo ni pa kro kasa no yo me da se papa ababa ni me di komo eja se ababa yi se wo no wo ba do si akra na nya wo dia on na ni mo dia kasa na me pa cho woni ne twempra pen no na ga da flesh na section no na shada
yan shada no mentias ya just say who betumi a che me mo. Yeah, just like that. Just like that. Mushia just like that say baby a I wo ya adwuma na mushia ya na mushia sen. Yeah, say me na me kusia me. Wonam na akohia no na ane ne ye den se me pese wo kirem me na makohia no ena bi adakoro pe ye koda me pese wo kirem me mo ma me hunu. Ana ma cho me say ye nam ni na nam ya kusia me. Na ano no be do am ta no ni ko de be peta ni number ni pese me kan ga me ba wo. Because and no go for me kan da kan me ga me ba no na me no be na ma e dia go for ti do. Bra. Me ko ga ba wo. Be bia wo no kan me betumi aba. E just say nyame ya adom o kina metumi ahwe wanim. O tna de me ni krom ha me be bia me ya aduma bi wo ye. O le say so abo for side o so be kin kensi. Ene na obama me nchemu kakra na so nyame ya adom na wo wie wadwuma no na wo ba ye nyina ye hia na wo ka se akoda no kran kanya wo ba na che se woni ni nyinse ye bad unyi ntum enti wo betimi a kire me ade kodie potenti a wo gidi se ima anya wo ba O de me ma me chen na me ya de me number no me sanya number left no so you say me ya de be ya sana ayi omo ha no so mo fe ya me am so mo chen o beg ban na bien to the train na me na ma to bo ati afro na man take so sem de blebe why you know that go be out so you so be out why na ejada ban na obaye wadwuma na wie na say ma by next I'm Friday be really dia we wie Friday be mate before Friday we ye no bedi komo se be ya nyame ya adom adwada ye betumi okay me that say hello mommy hello yes me too okay nti just say ye be say nyame ma ne bia ka ho ana ye ntwa ye homra na afei ye nya just say aka okay be ma no the first one no dey say wo hwa akoda no enti ye nhwe teacher ana de oka ho bie mu no aka teacher na hwan Abraham yo etietiefo ye ntwa ye ho se mamra na ye mefre teacher ene Abraham ni entie de omoka eja say ye ne bedin komo afterwards but ye be hwese nyame ya adom adwuada eja say be baba e kira de mo hwe sakina e ma me anim wow nem si umate nti obo me same de omoko me de boy no call fensen police station mo mama ye fensen police fensen medical form se me fan call hospital ese maybe ye me ya no my den ahwe me na me call ye nti me call ye no eni prane do aboy ni sie me ko kire ne mama na mama pa ma che say osere me ala mama mfa nko police station ni bium na we de ya waresem na mama ne pa ma twa na me ti ase na me wo ho otofon bi mama a na me yusu nti fon na me yusu no o kan say wona otofon na me say matimi age ka na firi nsam dia ende onu so fon na otama me no on so be gina ade na say fine so be gi fon de nyehwe abiga matem bia na me nya problem mo fi ho me mama na me papa anytime bia mo na me ko nkola no ebi ta nkola na papa na hwe o mo nkola na papa na hwe o mo me ma je che majuma me ye me tin ko fo no ma aduma na collapse ni kuta fon so te man ko fo ntimi mfra ma majuma na je che bi school nkola no ko school da na me ta nkola train aka na mo ko school de mo ko mo papa no na mo ko ku mo papa mo me ko pa me the first one second born e ko man papa tan ko hwe no akwan ko da kwa no jana bai o jana bai me na mbai na me be hu akwan me ti me pa akwan akwa no jana manga ta de chi ya me ta be fi ono no ana me ma me ba na ma uta akwa ni jalu echi ono ko kata akwa ne te wo njane enti ma me de yam na bufo kata ma me te ma enti ade na wo yesa ba tan na wonum te me ba no won ko school na me de akwa na papa to won ko school na wa kata akwa ne to wo njane enti ye ma ana ma me ne ene didi atem de odi matem da ai ena kramai ena jimifuo wa boda munnim nyansa ena me ka to ma me mo da me nyimi ye edi ato no bo me minimum ho no o ba me ai obo minimum na me obo bo me edi me yeta mana fa na tanka me na ko fe patata ma me to me tan bo me ma me na o pen nti man ka ta me gina no no atako gina obi gate ya no mo ha da we ye fio
okoju mu gate ano me to ye kraman aboa ye kan ewia to bele ko bema wodi nkan se die sekina e kan se enya se mema no enhwe wo mo ma ne nko ana ebom wo mo mefa wo mo ma ne nyina ene wo no kwatena sekina wo ye na onna bi o ha ko beka se oh mo nhwa mo ba no na so wo mo mefa wo mo ma ene wo mo kwatena de menti ase o pese we ye free na sa kofa be ma foforo sa ne ba cho da bi o di entia enkola na omugu fi onum tete me ankata patuka me ko kache pani ni papa ne te anko omma ompetka na me nko omma maka no nko didiska na me fanka na me handa na me teta nkla ne yede emfi fi oti da be yanka matum bedum pani ni baba kache me te no na be ma mitka mama ko handan enti ono de nko beje ne ba chika nwa no to no to me kache no no to beje ne ba ba third one na na me fe na minya ni ntino fourth one na me fe me fe yi ma papa no no to kache me te ono no nyon na baba be handa ya ma ne yonko ba ko yede ma papa ni eja say ya wo se akura no kwa nya ne ba no o to no o to no nyon na ko handa ma obi ba be yede obi a wonye ne ba ni ntumu de se akura ne ye ne de o si den akọ han dan ma wo me si atem na ono kacha akura ne nya ne ba no oba ha ye be ye dieli because dieli na be show tete me mfa be ma bia o planet wonyi ni se bra woni eja say wo because won yo me pa to da bi me mfa eja te me ne tra ma mfa be ma bia da eja te kuwe to bia no ninte intia na afi wo jump from one bema to other aye ahokire ekom ana frustration e di ntia me pa to eja te de ma mfa na ti omo nyina me mfa obi ati me na omo nyem ya na oto me na omo nyem ya omo to enye omo dia me na omo nyem e na pani ne dia me be kan ya ma na me adoma wo he ne ba no yetina ne omo nyem omo se enye omo dia because bema ni nim se wonko an wo na wo te dia esi de na abanyem na bema kro no no da ye no be ka senya ne dia me ba cho ena me ka che ko ihwe mu hunu te yi se na ye de ko to abuti sister me pa cho abrabo ne wawabo ye nyina ye na mo nyina no eni di achi sort yase but yensu ye mpai la ye tutu ya kwan yi ena nyame nso ahweso no aboa nti nye wonko a enti di anko enti wo be wo tena sasa di wachinti obia ba ye ne papa nko ana wo ti de aja se kan ye no me ba ta wo mu shia sa mu nti se na mu shia ye kire me ba ta obua aja te ka to no no mi shia ta no etrofo ebi to na me tena da mu 2 years tuaso ma me no kasa ya mene ne tena 2 years na menyam ya wo akola no enti to no dia wo shia wo sa no na me pese me pa cho ma me njampo aja se me Abraham da bi teacher wo shia no kasa be na wo ne ka me pa cho no o kan blofo because of ya gbeni na we ni blofo kapa me pa cho sa o ya de any me friend teacher ma wo because teacher say brofo me nim brofo ka was it the atosum in Spanish me ko hu school da me pa to the atosum in French and also me le passion compati to the monde la français and no kwa no pe and no kwa no me make a crime enti ase c'est ça que ça me repeat ya le passion sister be ya de ya igbe na se baba mama ayigbe no ya kan say ese kasa ayi wo kan nyina no minimu ka enti se menya dan me ba to brofo na bre no ababawa edio emu ayo ana meboa emu aya enti mayenhwe jase so hia wo saa me ba to wan hia me saa me na me tata me ya adwuma wa aga jansen na me firi adwuma ba na ajo no hia me na obuta me se me firi hin na eba enu amu na ode bepem to obeto ona metana na ejimi ona metu yo onu a na bepe wo mpa twan onu wose wo hia wo saa me pa to aba ha nti na o ka ta onu da ka mu ana me pa to ona man da ka mu da ona me da fie that am not na ma make to afie wan twem prafo fro we na chi ya nkrofo hu ye wo so wo adansefo o sister kanokuro na se de se abre no meni ni sia meni obema bia nsia biem meni ni sia meni obema bia nsia biem meni ni sia kwa majuma na me ye no ma me jaye ma me jaye na me tipia me nya adwuma eno so obaso agua no nti ja adwuma na trefie that am not 50 ka
to so jai wa adwuma no me pa to de ma me be jai adwuma to okoji fie bi ma mete me nkotena ta fie ho no mo na teta ne to no be argument every month go betu ameka sisters be hwe fie ho ma no me pa cha ada we ye watchman na ne me go ada no otia no na me pa to efie no na ye fisia tata na mo de ma abrafo na han na abrafo no fie no na ma me enya no ba bi continue no ma no ba bi a no ma no gu no otuete bia na nkofa ba yesent me tu kwatra no ne yatua oka me ba cho me tena no ama ni nya statement me ka te blana te on kan te tane te ete statement no me hu ti ka bia no blana ka jam te me nya bote na ti tane de beba adwuma be na we ye just me ba cho na me clinic fie ho me papa fie ho no mo plapla fie ho no adwuma be na we ye just ka cho se jan me ba tata na me ye adwuma wa ma ga dan na me se sato that nya sa so that e se adwuma be na ye me ba cho no ma si na me si e se hefa na wotie mbacho ite metu ikue dance side wono and say wa han wo dan ya wo ti me bacho da obi ncha na makosere na machi wan chen me bacho madam bi ujidi me bacho ujidi me bacho madam nye be ma de me bacho da onyem me bacho da ahaya community 7.9 f makwa mu nsam dwumadie no eno na wasungusu a wutie wo bisa wo maame se o papa aka ne mpre dodo se nye ne ba ne anye bia no abufuo se bia wuko school no hwewo ni wanwie na wukofa mpere wanyi se ba ye hu abufuo ana se papa no enyo papa ankasa me buta no me ma penu be buta no te ono anka mu ko te papa no te na me papa no no a o ka kire me ameko okay ya na ya se nya be ba ko ya ne be kasa Abraham wo ne ba no ena nya fiensia anya 10 years fie du ko du ba ko no nti Abraham maame yenya Abraham no abat ne maame so ni masem no bi oba pa me bo harry e ya na maame na apwa yes ya dumo na so nyame adom oba Abraham wo ho me ta che ni won ko admo de si charge ma ko fem me da se ye ti ye ma fa yo na wonim se wo na na bi wo ba bi a wanya fie du ko du ba ko Sakina wani Sakina na woye okay na sai wo hwe no like bi a wani wudi akra ne ho nkomo e de na kakra na betumi aka me ta de me kan se Sakina woye no Sakina ye fe no wo ma me no pa ti Abraham ware Sakina e ti mu ba be fa Sakina e ko e mu fa Sakina ko e na Abraham ko wa ta che uti mame mi ti opa me ba ta ha omu fa Sakina ko ndi Sakina ko ye no Abraham ko se wo kwa Sakina wa papa ne so ma Abraham enya ko enfa no enti won fa ko ran ma Abraham enti ma Abraham ba e bai ti ya sabo ye be ya ni se Abraham ma ja kwa ne fi nsam avedi a kire yi die ma no o sori anu wa fra Abraham akura ne yale na yesikana pe ma sendi ska na ni frana Abraham kwani kostu ye prestige na Abraham asendi niska Abraham asendi sika mama ni sese mama le somu be hello okay Abraham mama line no at konti ye be hwe se ye be san afre no biem na ye nya na like o papa ne wadi nkomo bia just say menti ase se ebia unsa o ko fanyi san ba se bia ko beji be ma nanim na be ma no etimi ne wakotra hwe na so ho ade kwa wa be ye mo ba no se pempam wo mo like menti ase ade na ade ayo papa me ba cho de me dinka kan ne se na mi dinka nyem fe to an na menta nko omo asole no anu nti na me ho ye na hin ene se ne wo kofa ba anya de ane be ma na nti waso wo hwe e ma be ma no hwa akra ne danse bia obepa mo be ma no okopa mo be ma no eya papa ka cho so wonyin sane nsu ko yigu ana me ma me na ya na ye sa de no ba papa na de onga yem ko yizu ba ya opa mo mete o mpete obehu mi wo efi ho no ebi o wa eye bre ukonu akofa ba kokra ne abre wa akonu akofa ba hello me tu asuma me Because so na so me kabedie Sakina ja ko nso mo fa ko anu ma me dem sika ja ni ma fa me ba no no de ko
o ma me na di akura yi sika saa na o mi sika sa ne ntabu akura ase na akura ko no akota ma no o ti to pabo ma akura ato bi na sakina ma o mo ho abren kam ya wona sakina bi akura ba sai wa di obidaye en ya ti na ti wa ko ni le ni na bu ke ni akura ni me si ya ha se si ya abren wa ta Aba pajina ye kakra ma me ni etimi nto nkan ye why me ba so say wo line ni bubu ni mu nti gina ye kakra twe ho free ba bia wo kya ne kakra hello mpa aha so ma me edem aha etinye sa Abraham no me ba so wote ma me kasa hello ma me to asoma me awo to asoma me mete ai aha ene de be ya ni sa fe dia kure no gina mo fa na ma ntia ye tie be ni sa kura no so woni na wo thank you apro kura na ma sakina sa ye no o ba pare na so me yan fa kura na ma ye ene je ye tie be nti ma ni bi Abraham sika ni wo sana be wa giri sika pa na ma o ka tem to se o ka se wani na roja sande ma no ebi o kwa ma mi ti hye ni village ya so discuss man ene na no sakina bi akwa na Abraham no so age ne ba so ri ni be ko school akwa ni ma o de ba ye se mu sesi a ene akwa na gya no ko enti wo fra ya ni ana sa na tie ene se me ba no mpa akwa no papa na so ma no hwe no no age no enti na sempo ye ka se ye ma me fa ne ka se nti ye hia ne akwa papa no ye ni akwa kasa de obagi ye no nkaja so di akwa nda ma ye ni so mama ni na oba ni aye ni age akwa na nka ya age no yo am say eno dia no kwa so no because am say drew baby no na Abraham ntimi hwa akra no enti papa na enti enei se ebekọ kobasa Abraham betimi ya agene ba se de wusi ka no ne kwan no ye ne papa ne ntina se ka bi na wabo a ye fama no na Abraham enye ne ba ne sanse se ya de se ki na pese Abraham gene ba na ohwe no enti ma me nyame ya domu a ochina ubetimi ne Abraham abadwumam me ba so ma ti ya baba me da se e kira no pa be no kira me pa so Abraham na kasa de wo kwa adwuma ba bi wo no me tin enti wo kwa adwuma ba bi wo o ma ne ifa so ba ba juada aha enti juada no wo ba dia ene ya baba so ya juada na me kumi akwa me mra wa me ba yo matene ma me nyame ya adom o kira ndondu anopa be ndondu bo made aso beba na sekina ma me aha me pesen ka Abraham na wo no wo tietie sika ne ka ho na me ne ba na me ya de me ba kwa na me be ka bi de ma me wo ho a won ntu enti sa Abraham ni wona me ba enye ye ti kira ma ba me ba na me ne ba na du ba ne Abraham ba adwuada ene ne mra yo oba juada de baba de dran mi no nti ke bia banada okay nti ma me be hwemonim yo me da se yo yo aya Akoma 87.9 FM nti ye fansia nyame ya adom ochina o ma me beba free juada konso se de tie bia benya jasai na yasai enya Abraham eni o ma me ne enu kwanya so se mema ni na mefo mo ma obi a mefa ne ma onfe wo ma me ba cho dia mama e ka cha ne se eje nkura no kwa cha nka cha mo de mo mama me ni ba bi te a me de nkura no kwa cha na wonya adwuma de me adwuma na me ye wenti na me ye de me phone to ate nti obi a mfre me nka de me mama be ye adwuma eno na me ye enno misra wo wenti nso nkosi be ma bi ne ma no nso nsa nkwanye mo we are nice woman nti minim ni akoso wa bra ba mu a eniema agin samosa nti wo de atwen emema ne ba ye ne o mo bedi nkomo na obi abagine ma na ho atumi ato why aya Akoma etibata chira be samba because chira ma me beba aya Akoma 87.9 FM Akoma bu sam dwumadie no eno wan wasogu a wutie no oba ba ko ne man nan obia ene ne papa abrabo no ade achinhia ade ama no ye hunu ni ayeko ye nya memanim mienu ene wa mu ade nkomo ba ko Spanish na menim se de mesi akasa Spanish no afa French mu so ale prezo na metie
alleprozole yi enkoboku mu eni dictionary say basically ma ka mo ate ase nti no ye ba kwan ye be fa so no so be ba gine ba na ye ho ato papa doctor menim doctor bro I mean French no be pa fetus bamboo toilet roll na be ka foti amba weda wiai ye de bamboo ye pempuro na ye o man Ghana mu ene ye fetus bamboo toilet roll no kwasem say toilet roll no eye kama onyisu bi da tutumrika mana moto na ekoyisu fetus bamboo toilet roll kwana kwato wode na eyizi na ubeyi toilet roll na abani na akwa na fe eno na wonu obusu asante nyina ebeyizi na hyene so emame efiefie mu enyumakuo mu wo ba no okosko amane fetus bamboo toilet roll no ebi na entume emwa na enkran na wowo na wo pebi etu akotom fetus o fetus for 030 222 48 030 Montreal 030-222-4843 030-222-4843 and 0244-310-620 0244-310-620 and 0550-00990. Afe 3P garlic mixture 3P 3P obiase 3P mama 3P no obia nim se eye garlic na ye de aye enti e build immune booster na afe pressure wa pressure no 3P etimi ye ohun adwuma na afe obi ohon ma ne menses no so embaye onum 3P a ni nyina esiesie owedie no na ama no aye kama afe stroke na asthma enti 3P no pe bia ba bia ye ton bi wo ho eye dani herbal Misty herbal and a Colinac herbal baby bia beko bia no obenya 3P ni bi ato o frɛ wo mo e 0248928824 and 0201000021 0201000021 3P. Okay, me da se papa se mama ye piwak for edro papa ye friend no 3P garlic mixture no juma we dey sa na tie kasa tentene ntehye betra modako entra me se memba na ebomidua no memba no na ebomidua na me yase me fam ho bai mo ya mo teche me na betin in the name of Jesus Christ amen. Doctor me bo amen. Ya sebo o tia sebo papa I say teacher for adwuma no obekasa sa dog family ramu grow fine mo je che otiefo ma ko wadro grow fine na de nyame adom bo adwuma gidi e say enua ma no na eto adro no ifi say aboa ma ye menses ekoyie ekokama enti obu di adanse e kire wo no nti wo nua bi wo ha friend say na Dr. Grofan ba obaba me ebde nkomo afọ ye menses ho nti wo bagi number no na Ishmael so wa adanse bi nti e be boni atie me pa charge number no because wo hwe enra anase enra chi obi bisa me question bi mintumi nyi anon fama nti doctor no ankasa wa ha tie number no twro doctor wi afre no na bi sasa question no obeyi wa no doc yenko 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Mako e chi otifo biem ni aka kire oba bia se nyankopon wa ye ni bibia wie wa hyehye ni bibia pepepe na to se obebon paibo na wadi na hyede so se de be ya be ma enoma akoyie nyankopon bo oba bia no wadi ni nkosua agya okwan na wodi ba asase wie so emma obewo ni nyina ho nkosua egu yam na ewo nga ti wa hwe ye ni wa hwe o mensisi a awo betimi abo wasase we so ahwe ya obekokonfo wunyaba obekọ asorifi wunyaba na enye nyankopon na amoa ebonini wan kasa na wan hwe wo no padua ni so yie na ama akobasa nti wo oba bia mesrew hwe mensisi ye se de be ya enkofa problem rew if say menstrual disorders no yeyi ema edubia si ho a emunsia ewo menstrual challenges
na che say ade e dɔɔso kyɛn yɛ nua man problems ne dɔɔso kyɛn wo mu ni problem wan hwɛ o mensisi a awo adi awo wo nya bi da bia e ba ha yɛ ban dawuro obi anum go fan no ama ne awo na ba wan hwɛ o mensisi a fibroid betumi abeto yam fibroid wo yɛ nua man yam bebree wo akɔgi sɛ ɔkɔ hospital ansan wo ho num go fan na o mensisi nim ra yie menstrual cycle ni ba yie a problem bia eni ho wan hwɛ o mensisi na yaw na wo mu no wan hwɛ amfa go fan tuase na obe transfer di ama obaba no anhwe yi a ne de kura be ya chen wo de ye num go from agedro no yeso wo ajapade bia de beja obaba enye menstrual pains ya ria ya pa num go from agedro no wan hwe o mesisi a waten ka betimi ate akọ wo ye oba num go from agedro no se de be ya bibia be fine wan hwe o mesisi a se de kan low libido waten ka bete akọ ya ria ha adwen di nya bebiri na wo ya baba wa no wan hwe o mensisi wo maba wa bremu a wanyini na wo menopause no ho na ya re bibiri ebpp afiri yenum go from agedro no se de be ya bibia be kam yemfa number ni ntudwa ni entoa enkomo ne so okay 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ye ma Ishmael abo adanse no ne ya to tie adanse a wo bi ayede afa grow fine ojadro ho wei enye adanse ni bi aye obi anu abo refie mo sidi wadanse wei eya adanse trodo ish panenko go fine na me di ho adanse me ba girl wellness na o severe pain bi aba menstrual pain enyasem katwa in fact ye be pursue na na ho tesempa yintini ko me ye kan no poni me tie no road so anam koto ba ko nam de ma no choko e no wa no fama ma de no do usman te hwe nam sinye ko pebito mo koto bi wa no be se bia ile bi ko be bo so me be ni nsini ti anchana Mr. Banso Eco School Secondary School and our friends who in period na tia fa so be mo jambe tu na sa teachers ni na be fi to be fi an ka se mo ko to go fan bi na me frɛ go fan number no and I see am thank you and from manufat ye na ko na sa ko school wa no ye na ko hospitals na doctors na ma na no se on to so a sa on san ko to bi and to so ama ya enko o nyempiro bia na tia fa so na mo jama basa se ya ko an ku school be 3 weeks ni be 3 months ni on pass a complain so me be nti go find it o mo ya de pa dia watch there say na ne baba ko no menstrual pains se de ka ho asebe no onu go find magedro no na bibia ko enti e ka cha so yo baba ana yo ba ene sa yare en etwam so wanya menses na otia no etwam yenum go from agedro no se de be bibia be kam na menstrual disorders so ye mu ahodo bebre bi na maame ne boss no wo ye oba na o menses ba na aduani si wo na wontimi na wonnidi a yare no go from agedro no se de be bibia be kam se be kananum ana na wotwe ama menses aba na woti yaw wo beti yaw kesia kopim se be ba yare no go from agedro no ye de fed amenorrhea yare kese pa ubuha emfie du na ne mesmai ono so nya ne David also awonyam no go from agedro no se de be bibia be kama na adanse aba de emfie num na maaye de emfie miensa na maaye na nyame adom aba bedru onum go from agedro no bibia be kama obo so a ne menses no bosom ne so a ene eba o kire na etwa okay umu a 3 days na asan aba obi kura de o se 4 days bia ne menses ba busumi ni nyina 4 days nyina menses ba enye normal no go from agedro no se de be ya bibia be fine obi also ne menses ne busumi ne so a esom koba akopɛ wawie ema biem koba akopɛ no hwe go from agedro no se de be ya bibia be fine wan hwe ya e de yare bebrɛ na de ma me kan ne ya friend me no regia eno eba entwa ne menses ne mba but eba entwa bu ha busumi ne entwa busumi na menses entwa ya ayare yenum go from agedro no se de be ya bibia be kama de ha adwen wom eye endometriosis eno de awode ne ho ate ento wo ya menses na sign na chi so eno de friend Daniel yare ye pa go from agedro no enye sai mo jan be sign na chi ko gu tubes num ahwe ayi se de ko hospital ka se ko ho awodiem
yare enu go from yeduro no wodi be ma da so a na spam na kotom na asai wan hwe ye eba edeba wonya bi nu go from yeduro se de be bibia be kama yenua ma no da bia me ba ye sremo ebinum nunum nrobi de bo mu ho ban efiri awo ho eye Maa Akos eye pa na emom ko hu doctor na doctor nchiro contraceptive de no moja befa enye sa obewie no message na mba obi okra de awo na emma mishiro wo num sa nu no afa growfine ka ho se de be ye beba message na ba na obewie no anya afa ho die kama the number no ne chiro ba bia benya duro ni bi ato 0244 59 65 32 0244 59 65 32 da bia ka kire we say wo yo ba ana be ma na wani subiri wo ye adwuma wa wiaso wo ye adwuma wa gya ho a ko hwe grofa magedo nenom wo na so akoma bo peri woni padua ne kasa kire wo moje ewo mu ne kofom num grofa magedo no se de be bia be fine won sa no na yo tititi sra de tam ewura wadwem pressure any stroke asase no ho ne free num grofa magedo no se de be bia be kama wa poso no ye wo ya num grofa magedo no obi di o so odu na gwa wontimi nda sra num grofa magedo no moje ewo wadwem kofom adwene na usu wontimi nda bi num grofa magedo no bibia ebe fine aduane si wo na wontimi ne dia yare num grofa magedo no yenua ma no menstrual disorders eno na udua ba adi ho adanse no enti trumika ko hwe grofa magedo no na fa yiwado no no dudu bia obetimi anom uyi oba na o menses ba yi infections bia ni ho say white say blue ni nyina be free ho pompo bobo na pai num grofa magedo no se de be ya bibia be kama obi dware wi na o de afin dwene ho yare num grofa magedo no Maa Akos obi atenka ateko be fie dwene so no aso oda ho saa num grofa magedo no na atenka ede atenka ya de ede pa to hwe atenka wa hwe ade pa num grofa magedo se de be bibia be kama Maa Akos de nyame adum ba bia obefa bia obenya grofa magedo ni bia to say young cry say kumasi cry ye na modin cause ba bia obenya grofa magedo ni bia to na mama wo enkran ko kan shi drug lane kinswa keba obenya grofa tinatek na naboache hylos heba angel heba repash obenya grofa magedo ni bia to asamafo nyina ko ekus pharmacy ekus pharmacy obenya grofa magedo ni bia to kaswa fo ko dependable and a trap of judah obenya grofa magedo ni bia to tema fo ko da naboache amasaman na nyame adum na heba opposite friends post office obenya biato ena ko ho abresa obenya grofa smart heba oboase sumunfo nyina ko ns pharmacy achim oda chumasi drugstore agronsuado oda kwano udu kofodu obenya bo gapsin ho ena kokko so anti Akoma ena hillside obenya grofa sunwafo nko cap heba mozie ena green light udu takwa owaso ho takwa de fonko aa mensa obenya grofa cape coast fonko boachi ansa ena pena ena udu wa obenya bi 1000 pharmacy ena obroni pharmacy frɛ number no ne enche oba bia obenya bia to na wo problem bia so a ye be no be solve na mom grofa number ne ya na ye busy nti frɛ na ye busy na watwen kakra e free ne kopem da sene no ye dwuma ye no aye ya no e receive course 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ma ko beja ha na opensu ano se de be accountant enesmeni su biri mi aka ye wa ye ba ye wa ma ye nsuo usisi kani ho anaso nsuo ya tu nsuo ni ya tu accountant adan week we nyina ya tu accountant office se no ma enya nsuo no accountant me pacho adwuma we ni nsuo na nam red nsuo we red na abrame pia water mo hwe efe doctor nyame ya adum understand yes me baby di so baba ya bread nsuo doctor mi judi accountant nsuo amenom enu nsu menya bi me pacho meni woni sa agro na adwuma we di kasa tenten ani nsuo enenam kasa tenten ekua emometrase na yenhwe akoma chede valentine party yenyame ya atomo a ene week
pepepe and Akoma Chadi Valentine party no beba so say live and unti bomodiana ebra na ekunafo ni nyanka and afi wo mo medi demo no Akoma Chadi Valentine party and then we keep white account. Nana yere se brown account. Yese Valentine account. And nina yen no ye be gine mu kama. Account ye be jiska go tonsu. Enti wo pure ta ya me free. Red hobra wu nyina wa no. Manuma wie ba. Ampo bre ye bi. Akoma Chadi Valentine. You the red in eba. You the red. Which red? O bag red. O red. O shoe red. O shoe red. O red. Bra. They catch it for see be srem. Ade afa wiase ni se wunti obi sre. Yes. Ade afa wiase. Anope na me to ade. Na ma me bi kura ne ba. Akora ne be to mo. 2 cities de kura ma me no. Enti me hwa ya ma me ne ma me se 15. Let me G 5. Sister also G and for Tomu. Afena me am what to me. Yes. 5 cities of the man. To say akola na niaje. So I say ade onya me hwehwe say obi be point say ma Akos nti na me sere. Enu ti na Akoma ye ni abiri no. Enyanka enwisia mo wona wadi dem bibinti na kotesaw bibinti ana ye manta me bia na yetina sister bia na ote ho sister you fe we dey wa kwase ne pe mami afi preko pe accident sister mi raona mi huru sister na ma kai kan se ya kote say ye ba bibinti safo no nyame se fasede ye hye na ntina ye twema abro nya ni twemu no brewe ni no nyame abia konya na ma bra be ye na wunua bi na ninye ye de kira do e bia no kra we ye pastries wo say bia Valentine day no de oba surprise ye be ye pastries na ba pie o ya chips o be ya ba na donuts ana poto pano o fi ura di nkosia beba o fi ura di nkosia beba fabra o po ma sha mo ma wo de beba wo di nkosia beba mi ama no ade aba ade ameni ye ba ne ya ni na se go mbesi abale ye say asem kotwa wonderful unse Marco edru sa 14th na eya na amanfo de omodie no ye de ehia Valentine na condom short na ye short o birthday pa o mom date Valentine do mo do so papa dramani nti ama enioma bebre basa ehu hia two party ya ho nsuo fabi Marco ene ye bia ho no ade dem se so the HIV no abasi wo gumu no hanka sentiment ene sa why you adren so obeji wani dia o do Valentine ne enti na ye de yasesa ye de enu yesi bra ye ni hu mienu ye de sede ye be hye obi ano ene week pepe ye ni mu heya sabre na aheya Julius o wa to na yere o wa usumi jina Paul biso ene ba lu say jina Paul so ni e twa photo na ya usu de be ko Facebook no am obi ehu ya be sere o de brand ene week bia wo sem bia fabra papa and I don't know obi send me message bi no so won niema let me pacho wo ebia niema na pastries bibi wo de ye nsuo na o pese yemra
na me fa adwuma ma kasi nya Fred 0599 sure 0599 814 926 0599 814 926 0245 30 14 62 0245 30 62 was made nsuo beba was made mo beba was made pastries beba o de afa na meniema na ye ready ya bia entomani duku de ye chance ye no ye chance ye no ye bedi nya no afei ye beye ye chance October mu no November mu mu ye chance ye odi bia ba kwa na obe adibia afei na ye de no afei na ye keka bubo mu enti emra so se ye so enyanka no omo a omo adi dam no omo a omo to omo ani enso obia ni mu no wo afei na mmere na duru nti wo so wa ye ready afa wo de ne bra ye je wo de na so na ye nyina e de anigye abo anigye mu ye de odo abo odo mu enti ye twen wo bibi wo ha emere ni ntwa mu obi wo ha wo si na time de ye nuanom bi ye no December mu no afei ni ye be ye 14 afei ni ye de ti wo bia wo betumi sa dia abesom ye na akuya sponsor yo no aduane na ya dia ma wona obeba eye 911 eatery restaurant. Wow. 911 eatery restaurant. Eatery ya dia emergency number. Abrewana anti 911 ji wo komo ba na paduane ni ntama wọ́n yẹ fast. Ọbẹ̀ wọn sọ daily yẹn náà sọ Greg Jansen. Ọbẹ̀ ni jata ọ̀sùn ìdánimọ̀ náà. Ọbẹ̀ dùn ní ẹ̀dá fọ́ọ̀kì. Ọbẹ̀ dùn ní ẹ̀dá fọ́ọ̀kì. Ọ̀nà wájú. Ọ̀nà na adumaboa yẹn ọ̀sìn yẹn sísẹ́ yẹ mọ̀ ní àwọn ní mìíràn nù. N'ọ̀nù àmà yẹn ọ̀nù aduane ní nfa mìíràn yẹn. Nyame be shira o. Enti ko 911 eatery restaurant. Greg Jansen. Efie na sebo ni sisi ani mu no. Sibo fie ho. Eno anadwo mi twamu ho. Ewo ye me kwan eno anadwo mi twamu. Me to read ye. Eno anadwo mi twamu me se da hwe ho. Amon kai. Kani anu si bo. Na me se won. Se be dru wa. Amon kai. Ma kai da bi. Da mo kai wan sem. Na me ko wa yiri se. Na me dia ko fa jata fie na ni mo ho. Nyame aye bi kama na ye opposite one dey di kan ya me de kwakwa isa movie ya ni tiri ye Karishika dabi ni tiri ye Karishika resa nanu ya wo ko ye ma me ni si me ko ya sa maba Osi kwajare na ba ko to are ni na se popra fifre o de baba tsa ne de baba head of producer ko na bipa ye dem o ma na jai ti wa de kai opa eti mi pa cho friend 911 eatery restaurant is here. It was 0598 33 So we year party, we year engagement, we year adoring, we year wedding, we year piano. Ma wo mo menu awaduano no emfa ma serve wa ho na wo wedding na wo program na be no be talk of the town aduano nti fra wo mo sesi okay na ira kwaba na mo na evangelist kwaba na dekua Maako ye hwe ye nua ba yi ebisi messages ya ba bisi ne wona ya ne da ene messages ne doso ne wona ya ne da na ne na ho Maako ye nua bai waye mfonsuo bebre e wo na akwan efri se unse eba panyini die ye betumi aka se ne papa ye nuoma bi a ha adwene nanso enuoma ha no enuoma ha ne papa because eba panyini bia ye prapra kwam wona wo bie kwan no atoho ama wo nuamu nyina bedi wachi nti se eba panyini no wamfa kwan papa so anto ho a eya na o ma ye bre omo di wachi no ye bre
because eba panyini de nka yenim se ba panyini no enuoma anko yi a wo na wo be support kakra papa ye mmere maame ye mmere anka ba panyini abra bonko ne yie na wo nua ketewa enuoma anko yi a wasom kakra wo nua wo de akire ye nuoma boni bia watumi abetia ne kakra ma ye nanso ye to ye ni a wo na wo de haw kese na ebre ye iti wo be sei abusua na ma ye iti de wo de bebe bia no abusua maame ne papa titiriw ye bɛyi ɛde no kwan bɛ na wo twa to wei ɛsɛ ɛyɛ saa kra no a wo nua nketewa no ɔmo nyinaa de w'anim yɛ fam ɛyɛ saa so kra ɔmo saa bɛyɛ nibrafoɔ ne nua ketewa na yeye no na panyin na nibre efiri sɛ wa mo na brabɔ ne yie wantutu ni yie enso ni nia ketewa ni yeye no na mudi bibia hwemi nia ketewa na bibia mudi enso so panyini ni yehye bibia ase ewo ne so school wa wo ne de obekọ adwuma wo ne de wo besua ye bebusa se edie ne ye mfa nye wo fie ho efese wo na wo ye prapra kwam enti ye busa niam a wo hie nyina ansa ne yabade oto aso mienu no efese ase no efie wo sha ase na ase foundation eden a wo mre eye so a esuru ni nyina ya mu no ebedwure gu ba ko bi si ha yesi ye ma ye nyusu efese efom no eniema esese ekomu no ankom enti se wo ha ma me ne papa se ya wo ma wo mu ani bre na wa obaba ako wa wo ye firstborn wo maami ken wo de ba ko aba onene papa mienu onene papa miensa onene papa enai onene papa adai awoche omu betu wo mu ni bia efie wa ya ma papa bia enyi ni ti wo fie ho obi ha ma eyesa eya won sunumu unia mu kakra yede be mo adie no ne yese be chama wo manyina ba bedi enti yesa yedi yawo yede ewo fie ho enti yesre omo nan sisu omo be yesa anoma we bi no emam mfo mo hunwura sa anoma we ba ko uko ba ko anya ye mienu ma wani na ho eni da ho eni adisua aha you say ye obi abetena ha na wo ka no obi be sua nyansa furu mu obedi na pem obi besua ade afiri mu no na odi natam obi haw no odi abetena ho na wonsu na ka baatan de ma ko obusa na sembi na ye marewo wo se baatan eye den na wo se obi a mefa ne banko emfiri fi ho enti wo yemu nhyehyew o se da na nso de wo pe ne ho no eno na wo kan ne wo kire no anka ne sa na sese ne oma ne ye de eye enti mesre ma me ne papa sese ba bia dru ne so no mo anhwe yi a mo ba hwrade ebia ne sese wo se wo ho a eye ne se onkohye ne ho akonfo onu maduro mpo eno so mo ba hwrade wo fie enti edru se ye no a yesum yiye ni adan ne oma enti ma me mesre wo se wo be ba bra na ochini nyamboa na yehunu kwan a yede mema no befa so ba ko bia betena Spanish na meka na wo Spanish na wo ka no eti wo hia wo ba yi Spanish na ko bros wonder na account Spanish o ada na mama bi kwa o ni pa ebresa ada na mama bi bra wo susu se mi hia ne sa eti sa onu susu bankran bedi pa susu a wo so sa mama bi hwe yiye mu nyina mo mra na mama baba we yasumunyo no na nye sa edamoni ma ko merie Oselo Maa Akos, please and please don't forget about the grace which is coming upon her. After solving the problem, let your man of God do something about the dream. My name is Desmond, watching you live from Amasamai. Thank you so much for the good work you are doing, Yamisha. Meeting at the Charles. Good afternoon, Maa Akos. You are doing a wonderful job. Keep it up. We always watch your program. Please let the program technician work on the intermittent break on transmission. Okay. Say wait Timo ebete asie aha evangelist mami obase ma be de yentu manfo na me tina na akua de ho kakra mama se wo ye ba panyini pa na ufelia wo mobo le bia me kan se mo me se wo ye ba panyini na wan hwe wa brabo so yie na
bapanyini poma no a onyame sunsun mu no ode ma wo ye bapanyini se firi wo nsa na ekodi wachiri ba ana ekodi de otoso bi nsa ensemo a wote se ka wazo vesenye no wasi mfutu kwaso na bens ejina so abisa ho emfuturo wo bobo mfuturo mba chesa abrabo benu ho enu no frabrochire ba jiso kobo de kopem adwane na ade abayem kwa amanadi we share na nasi mfuturo na kania na bo enebo de ni ho na ni na trogo pim no na bia na akoyele sister me say me some sister ketwa na bo wa ba no se ne kodo adwane na panyini wonam dwom kopem adwane abayem kwan amanu aketwa di e ba ne say wa na ape ni nyina ne se wo pani nie poma no wudidi agoro ebi na to sekine enka olumai ni se do wa bema no mo man ko be prem bema na ko eketwa enti nka wo bad ye wo na wo gina so ma mi mu na wo di hwebu nua no ketwa hwe na wo ye wa brabo we be fa no de ko we afa no de ko we be fa ena eja fo be kan yi enya gojo wia abo wo to worship oh one me fa dia gozo no aso dem isi suna na de no oh ye be sre ma no se abrabo na mo bo no eye wo de opasa wo ye wo ho eno a na wo benya de opasa wo ye wo ho no onyame nipa na hwe ase ne sorry eni de mo ye fifi ha no ye center boat wo no wo yusu ni ye edu be si ye wo di ho agro ebedu ho agro se de wo pa wo ho no sa na be ye wo de be sre ma na mo si so amoba no ena na kwa kan ye no wakoba ako asa ba shofo niam na hwiagu second one na hwiagu aden na mo adi na third one share wade oh ndani niam hwiagu pa bia onim hye na de ba ko hwiagu mie no hwiagu mie enan ni nyina hwiagu adan ya ba sra mo mamu nyama brabo sa ye nuanu mema no so adeefo ekum kwase a modwen yam se onenam sa na ensufi bia sabi edumja enti makalema me fa nteme hoto so manefa na de na de na awre ho kra ne wo a wo beboa no wo beboa ne se on free kiosk mu oh na sa papa ye wo bra kachen sister me pew oh na nkasa mkoma ba bia de na ho baba kama se de oh na nipa hawo for kra still out to me say oja bibi kakaya oja kama nice girl oja bibi kakaya ujina so pa so no na wo be fa no wo ko boa no esa ko ka kire ne say dan na wo da mu doso do sa ma jo wo party ne hot so ho ntumi nkoyo alo ne ben wo eja no so nya do pe be di trato bibi afiri mo ba te de wo ka me vesre emema na Mr. Englishman ayi papa igbe teacher we a teacher enki kanse munu men ki kanse munu we a teacher obi ni be yaw ba say na I can't speak if you can French, speak Spanish Spanish what can Spanish and a French teacher takrade what can Spanish oh yabasramo obi ayo na sem ye mahini se wo hu so obi da form na for the leniency the weak point wọ́n sẹ nípa no akọ ahokyere mu na ogyina ahokyere so hama no bible kan wasem wo ye wudini ye besre emema no mu nya sa niema no so wo ne na wo fakwara no hwe no na ye bibia nto ye papa wabre ye besre wudi bro wudi sa wudi aba gwa sekina because wo tola utisi anim kikiri akwakwa nka ba na ka bia wo fie na ko no ana so ma mi mu no ma hwe olumai na me kakra na bra me de baba no me ntwa ba mo sei olumai emra wo Ghana akola ne ye oba enya force sebi esuma wo mu no ese se oba bi papa de ani bre na ye sa papa de ani bre na ye sa ko se sum no ye nya sa na wo so nkobi wo so be kwa asori Argentina na ha na minim se ma for na chi no kwa asori ana ase o wa so numu no na no wo for wonder wa asori numu no emkramosum no nkobi do onkobi da enti asori numu no de awo for na obi apapa nko no eni asem na ehu onko
won konka mu ni bi da asori na mu sa ene sister ye be srew asori oko two ye say nam the west na we nam east enum ye be srew so ba sumo urade dia me pa chao sumri ye ubedi olma chi na mako Islam sumnu mu a enya sombone unsu kom na ko som na ya say asa won ko Islam unsu enya me som no so ko pani e wudi no oba ya hia ya hye enyuna ye ebe ya o ma abufu enti papa ye be srew e oba no wafom je no ene ne ntena fie na say o de da babi basawasa no ayo bon se da ko na won ti asempa na wasa jankola na nyina gu enti mai mo so beba nyambo a ochina brane nyina ntena se na yemfa yi etu ye na asomfie mra na nkola na ne de omu hia o maja no na obi ameye na sudi ne da ye no so ye be ye ho adwuma wasi mede ade Felix Agomeda wasi me pa mo cha pa momo ano sanse owo honhom mu haw okay sana mi hunu se nyama bi ezisi su yie ma no mama ba pani a ye ka ho asem nye easy o eye work anka eye ba pani ye juma se wanye wadwuma ni yi a eho ne ehu ne se okura osu ni mfaso se bi si Jacob ne iso so ananebo aha enti eye saa na tie eye juma enti se wa ehu wadwuma yi a eho na abon se nkra ne momo ba be kirew adwuma e wo se wo ye okay enti famotwa wo mo ho abasema oba baba tu aso enti me de ya na de bia me kasa wo ye panyina wo asudi bebre wo se wo ye wo hyehye onema yie no aye onema yie my mama eja no ewo mu se ya de but wo ye eja ensem bi wo ho no ma me o se Abraham ma me kasa no o se na me tie hu ne se adenti na obi ba se opese no oba netina o mpene because oba na eden ya wanyini eti so ne na wo awie na o se ye bi opese ne netina aden den ya minim se bi omo enhyehye no ena ebia empene so se so ne ne wo a mama ne baba nche honom no me pese me de to o de but mama den ya nkra ye nhira eti se ye den ya okofa ba ye no wanya akofa ba awie na bro na se ni de ya de ba se bro ne de mama me mesre ebia na nche mu foforo bi so wo ho ama me ne ba nya me ya de mo chno de be ma ye de enye sa me de honom ne o mo problem because den ya oba panyin no obe okoye se ebia o ware o pese o ye chinchin na okoware kransa na wawo a okoware so wanya ba ne bi nso eti se nyame ya adom na sesese no ebra ne na ebia wambo ne ye mama wan hyehye ne ne ye se de system ka ye nyina ye ka no aka e call baako mienu no uhu se ho na mba mama o ka se me mere ho ye wo se sanka o mo bre me 20 cedis ba na wo twekura akope na wo twe ebi betena so o mo pesen 300 million 1 billion 3 billion what is about 1 billion 800 million da na account mo so wo se pe 1 billion so mama eya na eya me hu ne se ye nua ba no nema bi wo ho a wutimi wo se wanu ne hu wom minim se mrepem no nema be ye se mre ya wo kwa so me na minim se o se owo wie ye no ena oso sa da ye na ode ko asori no ba minim se all this one onya oda so ko na asori me mesre se emema no eya na omu hu se sa de no wan hwa wo ba akutia wo em se omu nya hu sa de no se wo na oba wo na ma oba ni di ya o hwe nkra nan wo ko siniema okay ansa na watimi enya bi kra di na ebro ni ade nti wa free fi a we wo se to de bi kra odwen ne ma no se die no mo be o ye ba time mama we ya o ka se mema ne mefa ne ma no ebedu mre bi kra na o se prese enkra ne be ba no se aho twenti na o de kasa o omu mra o enti se oba o de mo mehwa mo mani no se bia ye nyina ya tima so me de o mo ko kakra ba te o ho e bia be ba me han dan ama mo na o ne nkra na tenam kra mama ali se me jiti se no ho be hin han no na se mo be page me bia ma na ya onye na afa ono so ntimi fa bi support mo na mo so mo hin ha mo kakra na me de bia se kwa so tai kan se be ma wo ba no anhwa ekutia because nkra mpa ye nya mitie o so mo hye da enim de o mo ka batinyakopon tie because nyakopon don nkra no so baba me nche ya ye te sa abofra eti me da me message me ma teacher ni the Spanish ni minim all draws minim Spanish kro ka kire o ba no
no yeah make Spanish in channel but me gidi say me ma na o master station o mo mane de minim say Nyankopon be hia o mo na o majuma Akos no de na eja say so Nyame adoma eduado obeba nti on de me twensem na e ho no no ba ye de ato aso me da se papa eye Josie fashion awie on na asmatade Josie de oya de wo bone ho modern odwu no de washim onim kala so e fata wo enti wo abrochiro wo Ghana ho wo bedu birthday wo pese wo ji wani kakra bi misro wo dia ne se fre Josie na wonyu no mfa wo nhyem pa Josie fashion wo kuma se bom so wani meet me the sports no enedi ehwe ne munti wafade bia no hwe se obema Josie na pempam ne kama e de ama wo fre Josie e was 0243 0243 433 465 0243 433 she's what's it say me de menim na me yo hwe wo ye yi pa wate e no se do sika se me ho ye fe no mesra wo me de menim na mtete bole ye wate wo ga se ye easy sa wo ba na me yi manim si wo na me juju a be ye onwanwa she's hey we di baby a hwe we ada na kwa so it is say ye make us and say ye nwi for na brace short and long and our baby I will be an fresh where the be a betua or Kumasi Sports Stadium when is unity or your no and the anymore no and the makeups no mammy at the ashe freshies and was 0249 155 776 155 776 fertility herbal center doctor say e manu guni fi ho eguna kache ho just we nuru ho woni wukunu ba e ba no enu ane se woni doctor etena se ne wo ma waduro no o se wo de ye aduro no wo de ane se wo ye e ba no o de be ma wo fala ne nkura no mo nante ne de o se ye ni nsu ba wo ho fa wo ba ne bra o be ma na nante o be ma na ye nipa se de wo si pe no no na onye nsuo ba doctor se bra ne ho doctor se bra no e bia na ba bia wo no wo abrechi memu mu wo e ba bia kwan wa wontumi a ene no ne nkomo edro no odebema o wa to so sere so ate bisa ba so be Presby school no Fred Dr. Mafo e was 0244 0244 41 10 0244 41 10 nana yebi e ye konfo papa nana yebi die o se wo da na obi ni wa ba beda anajo obi esisi wo obi abodua obi agina wachi akansemboni bi afa ho niema wo hu ni hunhum a wo dwene wa onte ase a mese maami ni hu ni asem eno ane se wo kɔ na yebi ho o wa aguna saman obeyi wo haw ni nyina afiri o ama ho atɔ jo na ne ye bomode na fa ka e wadum ana afijase na oso kɔ aguna saman yebi junction besiu friend 0243 0243 13 45 35 0243 13 45 35 no it was 0557 66 75 10. Also, good afternoon, Maa Akos. I really like watching your program and the team you work with, always smiling. Love you all. We love you too. Yeah, now pom to say yeah then ya say area family mu ani da so e ba clinic e ho en ye ko hwe ye ni say ni e ye ni padua kania sa ne tie e bible kra ka say ni pa wo kania no ani wani wa ya na mpempi ya reho say unwu ye na wo say wani ewuo enye nipa de otia say wo say otimi de wani ni hunade ne hunade yi kwa akire entine ya e besa ya reho bebrebe say wabusua be fia na say Easter year bebe and Valentine's Day bebe. Now maybe an obusion for a befi abesra. You who mammy ache, who papa che, you who nanache, you who swache. Na ye kwa akoshe na ya bolding or ne any of the becker say ama ana akwesini name when him dear you ya na rehu bebe. The sentinel in that swore her back clinic ya ba ama 1 hour when that swore asa ewo or more a home tituni any area. Obi on ma wase bo esimani so enipa na eba me hunu so me hunu ani obi on wase mani so ye metum
anaasɛ mesɔre yɛ no m'ani ase amuamu a m'ani ase ayɛ kɔ ekura ba m'ani so ɛyɛ tɛ anaa glaucoma ana yɛaka haw bebrebe ɛna ɛde akyerɛ wa ɛma waba mu ɛma we ɛnyɛ ɔdadwene tutu anamɔ ne bra anidaso wɔ herbal clinic yɛde yɛsɛ anidaso ɛwɔ hɔ ɛma obiara nti nea wotie me awie yi ɔmfa numbers a mede to dwan baabi bio obiara no ɔmbra yɛasoɛ na yɛnhwɛ no ɛma ne ho ntɔ no 0559 0559 90 90 12 34 0559 0559 90 90 12 34 and 0596 0596 19 19 88 88 84 0596 0596 19 19 88 84 kuma says ana santimante ma wohwehwen a ye wo kwada so ye ne kwada estate ye ne estate park no ene bo ho pepepe kwada so estate yani estate park no ene bo ho pepepe akra nso ye wo tabura large walako junction eho no ma ene ye wo hwehwe ni da so herbal clinic a eho ena abehu yen enti ma mene papa a wutie mie se wani yare se ne dia udi nanti biara a wo de wunya ano yie biara tutu anamo ne brain da so herbal clinic asoye oba ebenya ntoboase opepa ne edi no kre e de akyerew eni yare bi wo no ma na ye broni pre bi se allergies enoma eni kwanse wudie ena wakwa akodi eni bi akofa haw e de abre wani ana se eye kuku ena de bae esiche yare ena de bae moja broso pressure ana se be ma ne oba ena nhie mu osa ena de aba e ma ne haw tutu anamo ne bra anya so ba ya so ye hono ma na ya ma wa fa drone e de amanda bi yenya abotre eye nhwehwemu ehwe ekwan a ana die kokofa wani yare ne de bae eno ene yetu ase de ama so obi yam ye ne ya stakos untumi enka se o ma ne para ene de anom da bi o yesa enko na mo yehwe yefun yare ne kofa bae ene yetu ase e de ama se ne be ya ade ne kwa emmebio obi won mo se Mako hospital ya mo operation ye wie ye no afemani we sensu mensa mfa hu ade bi se mensa so enye operation bio intimisro e mane hawo se ne wani ne tie bia no tutu anamo ne bra eni da so herbal clinic ya so ye oba emfa ho ne second do aka wani oba ade adaroma eni nim de ode adom ya doctor Penny doctor Edo usuntinu ye nya nuro a ebetumi ede amawa ebetotoa entini bia emu atete ama wani na asini dadem enti bra baby bia wo bia no bra tutuana mo ne bra enidaso herbal clinic ye de say enidaso ewo ho ema obi bia enti ment na fie na enye mani de no ana bekumie ana me yare de no ana de mbekowum emmobɔ bubu emma wo ho tutuana mo ne bra enidaso herbal clinic ya so ye afi nso kra no se wo ho na bia wo yare enti no wo sori a anasa adi bian eseya anasa o mane se kra ne ye no eya enti ebo nkaye se wo posa wani prunsuo ekura ba wani so wo hwade ana ye otum bo no oseme hwade ana asensroma nana mani so nso me hu hwe obo so nipa ne ba me hu nanim se wani nsa ne etie bia no mentena ho ema ne ense ya ansa se ne medical kan se nipadua ne enwu ya entena ho ema wani enso enwu tutu anamo ne brani da so herbal clinic ya so ye me sade numbers na sa atudwa bio bomode ane frɛ na ne yendi nkomo mesre se wo frɛ na se unyan ya nipa ne dɔso nya abotre till so benyae ne ni nkomo ne nhwɛ mmoa yenso ye de beboa 0559 0559 90 90 12 34 0559 0559 90 12 34 ana 0596 0596 19 88 84 0596 0596 19 88 84 obi beka say eni nkoa na mohwa na da bi say yesi kyerɛ yare eye osa eye enkwe brediboni fɛ ne henia ana se mojabroso eye pressure ana se medical kan hypertension eye stroke oba ontumi enchime yie ana bema ne ho emmo ana se bia na ho odin ekofom oba onya fibroid how bia se ne sitie bia se wo ye dam etwere any bayi free on money that's what her back link oba ya so nya minti mfidia hodo akwakofa dia by di hwe ni paduanum na be bia yare na hinta bia no yetu ase no eye kakra bi ede mayen bra na ne ye meto nchia o de otena ase a enkasa kasa doctor menemo to nchia menine ekwa sei na doctor meye
ye no beto nche because ye gie hudi ye friend Paul amantem enso ye sna di kanfo bra ya sue ye ena onwade kran se ye oba ya sue ya ye mfa duro emma wo ngu wani so ye ni aduro de ma wo de agu wani so ye de ne se wo no makọ ni peduam na akwakoye wani so adwuma sima kakra bu nsa ahya se eye adwuma ena na bro ni pa adwen ne ntia se so tutana mo ne bra ya sue ye sene medical kan oba kumase na santimantem ha ye wa kwada so estate junction wono any estate park no ene bo ho pepepe estate park no ene bo ho pepepe ana se akran so ye wa tabora alaji wala ko junction eho ene ye wo tutuana mo bra me sesi numbers nso enso bio esa de amamo 0559 0559 90 12 34 0559 90 34 and 0596 19 88 84 0596 19 8884 enti minua bema minua ba me mama me papa me nana bema me nana ba entina honom ema wani yare ne endwendwene ho ankasa eno ana ade ubekọ wo tutwana mo ne bra enida so he back clinic asoe na oba ye de opepa gidie nyame sro ene ye de be hwew ama wo ho atọ ya na awerɛ ho bebre so obi won ma owura ayaresabia ne reho no sada reho na apie yenye ne saa o enida so he back clinic owura ho no ma enam dwuma ye die nti ene no kra ye die ene anwuma hodo anasa dance a ekosro ho no munti umpie mfamfiri ho no na wo de ne gie nko a ena eba tutwana mo ne bra enida so he back clinic asoe ye mfa akoma pa opepa emfa nhwew na wonso woni no ente etise akrafofo edie ma ansa na mesore ma memfasi makakere na menchia me amesofo eye sofo ata Apostle General our House of Jacob Chapel Crow from baby a gas filling station is papa baby bia obia mechiao afense mechia me ami brother Mr. Amoa ono why baby bia obia nso mechia yankopon hira mu nyina na onyama koma so de on happy Valentine's Day in advance. Wait there, thank you. In advance. Thank you. Yes. You yes, you had was a papa. I'm a bro for baby and come back, bro for. Okay, yeah, back 87.9 FM. Yama ya to mo adasene. Ya bese ya share bi em mom no share so ema me awie sese o Pedro papa pa share so ema me se Caresic Ventures na de Zahara Mission ni G capsules no ba ya ne bu san ya dra obi bia da ehia bie be ye bi no ba so ehia bie wo de Zahara Mission benom Zahara G capsules no wo de edebu san ya de syphilis gonorrhea anapokra se o de pu na edidu hu na akokọ ho oba wo kwa awade anampratwe a enche ubehwe na jese ya pia wa ba besi abonten be ma ema ne ba wo nche ne yakwa ne yato din enemu sai ya de na hawe winya Zahara Mesha ene ne G capsules no na etumi aboa famesha no na yi G capsules mienu na fa enom obefa 3 caps na fe wo de anom Mesha ne Mesha no 3 caps capsules no 2 na wo de anom anopa ene enwumre na ekua Zahara man capsules eye memedru me se be ma de ese se wo be magina so se signboard na e ma wa mo enye sa eya na ya asem e wo fie because asem we intend to minka e ma no ntumi nka ntini yete ha ye ton wadupa ma wo no to bi ne no nom na wo be ma no ntumi mo adwuma be ma de ahimra chi bia no e wo se wo be ma no yes ejina so ejina so amene no na bosi ashada ka na de achi mi ko ene peja bi papa baby yes eja wo ni enye se pe baby fa ko wura ya mama ya na ahemra yani aya na yani kum mama ya na ai idi apa me and also your malaria dro typhoid fever no indeed and asabia besu tiri me fa we to dwanwie Zahara Mission the G capsules no and hindi aba Mission no benya bi wo kan shi Draglin pharmacy chemical na ba shop PM bomodi ana friend 0246 34 83 0246 34 asma besi mitiri mo ne se tiefo eni ma bedwafo ase ayi
into galamsey for so say and na say me tete wa na eyi bi besi mi tiri mu say galamsey eya onto omo so say because omo say yensa ase na mo di ase China for so betu omo so say amaye pao say ya ponche ni nyina sa I want ampa voice no na ka na mfichire senka eno etimi ma wodo amfichire ni sweet mu want me da kokoko juma se won ti na jo me pa tro aban enu de eyan me to mo so saban because nature bojani so ya me ni je say yes a wo mun say yes a dede ni yes a ma won na ne ko achi ma me na ko achi o won ti wait what did the opportunity this is the word you where would you was me krenko koko me say dem person me ni be bo so de bo mu su ya me first na opportunity su enti adam ti makonya mu amedwendwe na me say aban China for no so to omo so sa because we call YouTube no said you be a chap on channel na na ma me hu say wo ma wi e kuro mo channel ni na sa ayanji wo Ganga for be na say wo mu so su yesu anuane bebrebe na omu di no eyi no so wo mu nim sa China for no strategy wo mu ade na wo mu die na akonwa omu te so no hunu kura ba so no omu tie wo mu di na no muso because your coat me fe aduane ese so wo we omu ti kura ba so na wo se kura bi wo mu di tu bi aso mu so fa ya wa fa duro bi si kura ba di mu se China ni dia no no so na no ba ku bi am banku plan na me ya achira mo no omu ya mu ti kura ba so akonya mu ti kura ba si o mo ti fi wa mu ye nya no no osiri so ntimu shege pa ayi grace give to back ready yes so what you beboa abati adwedwe no anti grace ni yaduru ni hono yaduru na kache onton emponchire ni wo ono ne de ne se wo se wo ye bema untumi ne wo yere na wo bema na afon aye ketekete se nkunuma untumi hu se ya wo de ya de bone wase ye ho ye mfa ye nsani agoro sa wa oba ahemu ho ye de bema na ye ahemu enti se wo hwe ne so afa kwa anti grace on fa nto ne nsem no na da no na enyina so kama ma na ba ku bi de vagina steaming ano ye steaming oba ahemu ho aye bi si da so vagina steaming oyebi waso ma oba hemu chi enti vagina steaming no it was steaming so steaming which charge na mu steam ya nya amwa na che kama mpacho wonya oba hemu di yesa stroke so ye for diabetes ulcer fibroid na debe anti grace ya mo adu bomodi ane bra grace give to back and laboratory services Kumaso Him School Junction or Shim Ama from Barakasi Road and Kenny Wachimota Petroleum Bangalow or Family Life International School frame 0543 32 00 0543 32 capsules aya memedro pa kum edro ne bokra ya meda kwa kum pa apa adrone boya mi do kum
Marco Pakum just unse yana yes you feel unse Marco adia bufu pa se wo ba wa ye ready na wo kunu be ma entumi nsode ye wo betumi adokuro ho wasofo semanum dokuro tu ha na wo sole na wo dokuro no na wo dosano na wo ye ne dai na wo ye ha buradi yesu na pakum wo ho ndumbi na be ma ni nyina so ya for a man achisa me ebinye ema me se da he nyina o vagina steaming ampa vagina steaming ema no ema mungu ye ni mu asesa wo ebi wo ha se kankan me mpesa de no vi ani ujonso na what you so don't so no who's the obi to be agwa bi no okojo so wuti kam ye pentema ko se me jonso aba say ye dey no gina no de na o to the 9 pm o to the 9 pm o to 9 pm na o memeti so memeti mi yanko na papa lo to mi nyonso abra vi ani wo ven capsule so no bi fa je so gba babo jade afusani ye di pediemo wo to so ju wi fa na mbra mu ko si fam da na dwa wuntumi na arthritis wa mu ye adwumade a within 4 months be ma no mo de eye medfage wro ka kilometer 4 de wa mu nuro eye kama fo wo kuma si alaba abu station woni school house na di hwani mu from okay I was 0248 50 na ema wonsa enka rocket phone ro yibi Marco no obi bisa anus na bottles nti kwobra wo ba be yi anoma me na me wo sit fetus bamboo toilet roll no wo so de ase ye di twi yeto nti wo pese ohun onsonsoro ye da bottles any anus mu nti wo ba me ya no ma stay glue na me ba be che woni pakro no mu akire mu hima na me che mu de mama na kan si he kama ba kwa ba 03224 98035 03224 98036 and 03224 98037 fire sound and yamunya ya no na wona wudi nkan wo ya gbele mama mi owo so wo ya gbele o ya gbele akuma komentiate wo mi sa ma me bela se na me kwa na me te ma me ade kira wudi mata mo to mi ka se ya me di watem ti na wo san ka bi sa ma me no kire mu kire wo me pa cho na ni pa pua ba jina ho na mo hweye eti ma me de ahomete na ya akokade nta me pa edidatem na wodi mo abontene no ehwan to ne ta bo me man ko foka ta ma me to me ta mbo ni bi ehwan wo tena to na pa na to ate en wo do mi na me bre me bre ta me de mu ade me bre wo ta tu na me bre fi ta dia wa ya me no me man ka ta me do me be do me dia na ono me ahodu mi na nya adwuma be ba otu wo yetu di mu aka me ta me nyame anka me gira nko ka na ka me nka bi na me to di ta me wudi ma ta di ta me de what me best of because me na akula ta we do ma ta mo npa do mbe brebe ni enti ma honom na ya katakata na minua no mpata mta me mfiri woto me mfiri wona am kofi ofuro man nkofo bi cha mta genti na ya me na me ma me pene me yeden ha mto no me yeta me yi nkofo na no na papa to firi konti ba bi na me tiri me ne me honam wodi abobo bo me nya no nkomento nkone pa cha na me di tu pio no no me fi te fie na me dia na enya me ma me ntia nka fie no ga me nto honom enti papa na ni tembi onam o di ma tembi o kata me nya na ba na me enti ya me kwa na ko bi ma me chembe bia me papa ya den wo ma de titi nchira papa na ta papa no ana de bia papa ke firi nkura bia na papa ma me nya ni jeda eni tambia wo ni be ya kata bia no atama ba na de bom me ni me makura wo tu pa mu fifie ma me ko da bontene me papa ni me ma me ko to bi na je me ma me ko to na oti ate wo je me papa ko tin won to ampa ma fifie na bibi ya me a aba me aba chemi ma me ko to na tu eti mama mi keto anu eje mi mama wo enu mo mama ko ja to be papa to o ti na go ban kwa na be tan aba wontie eti mala mi so se wo nya le ba bi ko mama ko fa no bai mala be pa na cho ansa na no gwa na man tumi mu e bia na mama be pa mte se de te bia o de mi ko fi ta ba be kuma wo nkume ana m ko tena pio enu na mama pa ba mi ko fa be mama be ma no to me ne be nyam ya
ɛno nso the same problem ne sɛ sɛ me kɔtena bɛma no nkyɛn wo yɛ mewu yɛ nam sɛ me fie because the papa no deɛ mma me wɛ super ma kyerɛ sɛ me na meyɛ ne ba pani etu ɔmpene ma me kɔda abɔnten abla fie yɛ dɛn etu hɔ nti mi da ma mpa ba me sɛ me ma me deɛ ɛdɛ yɛ me ma me sɛ de otie bia me ma me ntimiti nati ɛta ba fie hɔ me kɔ akra nso ɛno nso atete ta no mgya no kɔ sɛ akra tɛ me yɛ adwuma akra me kɔ tena ya ma ne na atete me kɔ fa mu no to kia tumi na me da mɛmua na bla bi kale mto pɛtɔ boa me fite ba bia medu me na akra sɛ wɔtɛ me kɔ dale to kia tumi na tade akyi na tɛ dale to kia tumi ma wa na yɛ kwa kɔ bita no no ɔgye me na ɔgye me na ɔyɛ na adwo sɛ da bi so agye me dio na me nso bɛ ɛbɛtwe mpra mɛma nye papa wati wo loto kiasu etu wati wa mu wada loto kiasu mu no wono betwe mpra ɛne wati wo to manhye mu a ɛne ɔne metwe ɔgye me ɔma me kɔda obi nkyɛn tobo mese wadum wa ma wada ne loto kiasu mu etu ɔno betwe mpra mbata then ye wogye wo to manhye mu anko bɛyɛ ɔdan mbata minim de anko bɛyɛ me ko bɛwo wa prepra hey Mini aba hosi aba baby. Wafa kwata papa. Mini aba masomu asante mampon kufia. Yankwa me pa che no amu na mbefa yefunu. Me fa yefunu na me ka den se na ye ntokwa ne konye so na mentia kufia te menyi na bra gwa to no so atene ba pani woni Mr. Api omu nyina kufia so mo age bra hwe na me ama kola aba kwefe na abosai. Utie wo dendende. Mini aba ene renua no akasa ma na me wura hopi. Na futu a me de ma ne se when you not say, Wakoha, aha, one, it will be called Diagra, or Bewu Bertarding, or Biano, papa. So, what's what to me here to make a crack in your BBD? Never make a show by my may say. Send you obey up one more Bob was wrong. No one didn't ban it, Chinani Bano, how near my near wolf for me now, my meeting yet, I know I support on the banner. Meaning, they say, Canibano to Bebresa, and a man, Naya. Money, mammy, I want more down, Colea Bomami, so yes, Seramo. Yes, Ramu, yes, remember being one. Womunya kunya bi no mo fo bi ba no mo ne ne wo a enwo esom de bo akwa no mo jana bo so dia na mabufu ni say ya hwe na wonyina wo beba wadu mi hwa na hwe no na wonyini no omra na kodi ni trade di eti ase me ma nan no obi amage ne ba ne anu aba no so ne ho to kana kuma to ne yem aba kuma efam so de me odidie say emema no obi abage ne ma na so mo mampa musumi bi am de kakra bebre no na odi ahwe won no ene ne ma me da se me nua baba pa bi ya me sha of akwata within baby afrefre me dina de kwabena bo fianza because of a beach market so because of the pen oba ma e so bi we de di mo a me de ya na me ka se Akoma FM de ama Akos ne ni amo no de ase me de ba ba na butumi kira na butumi fiesi na akwara no ma me no ana mesre ya na yo nua mo nkramufuo no ma mefuo na nkasa no ya na omutie omukuru masel ha tinba na eye fa no se mi ni wuche ka akwara nko asifuo no ana owu ye no ni kuru ni wu ya de se ka amamele yenim edi ko ba ya amamele na maka bi asa ata na abeto papa ne oba ne tem no ka emma fa no ba bi abaya na fa no em se omu ebo enye dai enye so ana ma me so ye ba tan oba no aye bone kura no a onye bibia ntuche no tia kwala mtese nko tia kwala ne bata no a ebi ka ba bi wo didie nko wa nko ba bi fa esa kwala no aye bone ubeja no amana ko wure mama abo bi a kyena ya na papa nde ode yaw na eye fa ade nti mesere mo abedi bo sam de mo de ya jimudi nko na mo no mo ntrase na mo siesie asem na asumje se ya aba ya no so obenya no fa ahodie wanya asumje na ode ahwe ne ma no sa na me ye de me ma ne de ide mi dia se na kwa ba kuru na asem o kai oba ho fa no sa ruti mi ne da etimi ne no ofi ya frewa afa na abeka bro fa kase na ka go fa oba no na se ko won te bro fa ka ba timi ne na da enema senso bro fu ka ho french ka ho ewu sani de ho de wan kai ne na wa mistake ni frewa afa na wo ba tutu ayan pia no ni ayi oba hima ma ne de mu no o nyere ni nyame islam pa nyame insha papa within the afrefre kafra went to me and so 0322498035 within the baby afrefre. Hello, within the baby afrefre. Hello. 0322498035 0322498036 within the baby afrefre. Hello. Within the baby afrefre.
Maa Akos ya ma ha o. Mira mejo so awie. Yeah, from Reverend Boashia Dom. Because I feel for a na me awadi Nyankopon hira na ontene nsa e wo so man kwatin tia hode wom wetin ejina atitwaje amansan so the way and I can make an say abawa no me be yo ti wani no akura no wo honhumu aware spiritual marriage and so honhumu aware no say abawa na anguno ne ba fa ne maame no anguno a enyi na me be se kan se me be fikire so nti na me be tawsa ko ne papa no ekwan ya ode akura nam so no enye papa na ye be ma tunasi ho sabe ya obaba no onkokura brem no oda ho no ne mama o ne ma o ya na matina be show mu na sa brem mu pipi ne tiko na onya surufo enya boafo bia de na mbesa abafa baba na oye edidi nka no mompe sofo bia oni hu nyuma na ne bai momfe ni ya hu mu na hu ma ware na da no so omunku no na sa wo apiasan kwa na oni me apiasan ene rawo na me radi shaw na man kwatentin Yes, Meda was a papa. We didn't be a friend. Good afternoon. Good afternoon. Maa Akos, the Mamumoni Edina. Ajuma Padas. Only a member and a stopping to Mr. Crown. Maa Akos, a man, I want to guy, a defensive and we say any million Yabaka and a Matarano, so and I want to guy a buyer. If you send a movie car and a motion. Monsanka papa no ene manu emu se na be ya papa no be ya atuma etemu e dia hwe akọ mi se ne papa no ya obi ene wo ni mu a wo de esa but bibi e tedu ya mi se obete na nyare ata ya kwara no e fra metu ya kan no ne ka mo me da se papa nyame enka ho so ene wadwen kire we din ba bia free. Hello, good afternoon. Good afternoon. Mama mpacho. Ema no mo yesa no mo hweye na na se wa show mba babo kasaka ngo na reba uti se mo yesa mo hwe na mama no nso papa no so on hwe ni ma na ehia no hwe ni ba ni yie me da se pa mama me brano asumidi e de Maa Akos program no Akoma mu nsam wa Akoma 87.9 FM ohwebi e wo Onua TV Rabi 1 TV na Osei Chrome TV bomodia na nyame ya adom ochran sench ehia 1240 pepepe ne fa Akoma mu nsam dwumade no ensan emramu ebio sabrede ebusu apani sami e champon ono na de agudie mu bottles ne anus no ocha the topic of the day ejamu meja mama fa ko we ase hello is yanko emso nyanya ready na ebusu apani sami e champon fa agudie mu nsam aka emfa to amoso Akoma e dance na ye to me diatina